laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala ni'mati al-islami wa kafa biha min ni'ma ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته وسلك مسلكه إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ويرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يأتي الله سبحانه وتعالى كانك الله سبحانه وتعالى تقول ودي بآدم جلبه kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o nemini e dow meɗen nemaji mawɗi nemaji ɗuɗuɗi seedike wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewal ngal foddi e maggal siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala gooto mi seedike wonde nelaɗo on Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وجيء الله تبارك وتعالى نلا بمكو كانكو الله سبحانه وتعالى كان بنلا صلى الله عليه وسلم بيوتيني نغال دو نلال جومي مابbe ngal dendangal maggal be suudali hay hunde e mudum ɓe totti nde ɗo hoolaare nde allahu tabaraka wa ta'ala hooli ɓe jamfaaki hay hunde e muɗum ɓe laaɓaniɗe ɗo mofte maɓɓe reedu hattirde laaɓangol reedu ɓe accaali moƴƴere hay e wootere nde tawata ko naɓaynde mofte ɗen ka aljanna siwana ɓe humpitiiɓe ɗum ɓe rerɗiniiɓe ɗum ɓe accaali bone hay e gooto mo tawata ko ɗowayɗo mofte ɗen naɓaɗe ka yiite siwana ɓe rentini mofte ɗen e ɗum ɗon ɓe raɗike ɓe soggiiɓe e ɗum kamɓe nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe tinnike fii yottingol kaaɗo diina joomi maɓɓe no haaniri tinnorde non yo allahu tabaraka wa ta'ala yoɓuɓe ko ɓuri e moƴƴude e joddi o ɓeyda mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe e dow dendagal ɓeeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala neɗɗanke mo tawata ko gomɗinɗo jiyaaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe e kala neɗɗo mo tawata ko artuɗo o ñentini oɗo sunna maɓɓe haa ñalaande darngal ara yeeso ɗum mi salmini o ngoɗo salminago islam ɓawti ɗum ɗon inchallahu tabaraka wa ta'ala wano ɓe ɓanginirani en noon ka ardinande yewtere meɗen nden e oɗo kiikiiɗe tedduɗo
e nder nduɗo suudu jiyandu e cuuɗi allahu tabaraka wa ta'ala ka hoore leydi ɗo ko yewtere nde tawata bi awnillahi wa tawfiqihi ko nde yiilotonde oɗo unwan ɗum woni al adlu ngal ɗo nunɗal koko wiyete nunɗal ko hunde nde tawata hande e oɗo waktu mo wonɗe nge muɗum e oɗo yaasi mo wonɗe nge muɗum e ndiɗo leydi meɗen ndi wurude nge muɗum hande no fandi e yimɓe ɓen ɓe tawata ko ɓe yimɓe ngal ɗo nunɗal no fandi e yimɓe ɓen ɓe tawata ko jogitiɓe ngal ɗo nunɗal ko wiyete kon nunɗal kañumma e hoolaare ɗiɗo piiji ɗiɗi ɓurɓe ɗuuɗude e yimɓe ɓen e ndiɗo leydi meɗen ɓe jarriborama ɓortagol ɗiɗo piiji ɗiɗi sola ɗiɗo piiji ɗiɗi waɗɗo ko wiyete kon jamfa e ko wiyete kon tooñe ɗum waɗi si tawi no haani ka gooto kala e meɗen andintina ɗimmojo muɗum on o andintina siɓɓe makko julɓe ɓen wondema nde ɗo hunde nde hattiɗen hande ka leydi meɗen ɗo e ɓurɓe ɗuuɗude ɓiɓɓe leydi ndin ko hunde nde tawata ko nde allahu tabaraka wa ta'ala farli e hoore meɗen ko hunde nde tawata nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe nodduno en e mayre hattirde noddugol ko hunde nde tawata si tawi hawri e wuurey e gurdam ɗam tawata ko newiɗam gurdam ɗam tawata ko ɓuttuɗam gurdam ɗam tawata ko labaɗam ko fotuɗam ko ɓe ɓornoɗen nde ɗo hunde hattirde ɓornagol ko ɓe jogitoɗen ko wiyete nunɗal hattirde jogitagol ko wana noon si tawi hiɗen faala aroyde yeeso joomi meɗen tabaraka wa ta'ala yawma alqiyama tawa nden ñande ngen hewta e daroɗe yeeso makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala hara ko e yiɓɓe makko hara ko e waliyaɓe makko hara ko e yimɓe ɓe tawata ko daɗoyayɓe ɗeɗo lette makko naadoyteɓe e ɗiɗo aljannaji makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko ɓe jogitoɗen ko wiyeteɗo nunɗal ko ɓe sifitoren ko wiyete sifa nunɗal ko ɓe jikkinoren oɗo jikku mo tawata ko wiyeteɗo jikku nunɗal ngal ɗo nunɗal ko hunde nde tawata allahu tabaraka wa ta'ala ɓanginani en ka qur'anare makko teddune wonde ko o neliri ɓeɗo nelaɓe makko ɓe dendangal maɓɓe e ko o tippiniri e dow maɓɓe ɗeɗo defte ɗe o tippini ɗe dendangal majje e ko o tippini wondude e maɓɓe ɗiɗo shariyaji ɗi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o tippini ɗi dendangal majji ko fii haa ɓeeɗo yimɓe ɓe wona nunɗuɓe ko fii haa ɓeeɗo yimɓe ɓe jogito ko wiyete nunɗal ɓe ɓooro ko wiyete tooñe ɓe sola ɓe ɓorto ko innete jamfa allahu azza wa jalla o wi en ka qur'anare makko teddune o wi laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna ma'ahum alkitaba walmizana liyaquma annasu bilqisti kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde mi wondi dey gomɗi menen men neli ɓeɗo nelaɓe amen ɓe dendangal maɓɓe min neli ɓe kamɓe ɓeɗo nelaɓe amen min wattidiɓe e ko wiyete ɓangaguyeji hujjaji molanani mu'jizaji mawnuɗi ɗi tawata ko hollayɗi wondema pellet ko immorde ka amen ɓe iwri ko menen tigi woni wahyinde e dow maɓɓe ko ɓe woni e yottinde kon allahu tabaraka wa ta'ala o wi min tippini kadi e dow maɓɓe defte ɗe tawata ko immorde ka amen min waɗi kadi wondude e maɓɓe shariyaji allahu azza wa jalla o wi min waɗiri ɗum ɗo fof
fi honnu liyaquma annasu bilqisti fi yo yimɓe ɓe wuuru ka hoore leydi ɓe daro ka hoore leydi ɓe jinda e hoore ndiɗo leydi ɓe wuura e mayri wondude e ngal ɗo nunɗal tawa hay gooto e maɓɓe wonaali tooñoowo hay e gooto e maɓɓe wonaali janfotooɗo hay e gooto e maɓɓe wonaali bewoowo e hoore ɗimmoojo muɗum fiyo ɓe wuuru ɓe wona yimɓe ɓe tawata ko yimɓe nunduɓe gooto kala e maɓɓe jonnita ɗimmoojo muɗum on haqqeeji ɗi tawata ɗin ko waɗɗiiɗi mo jonnitugol o woɗɗito hattirde woɗɗitagol ɗuytangol on ɗon ɗin ɗon haqqeeji makko e fewtingol on ɗon neɗɗanke ko tawata o hannda e muɗum o fodda e mum kanko allahu jalla wa ala o ɓanginani en e oɗo aya tedduɗo wonde nelugol makko ɓeeɗo nelaaɓe tippingol makko ɗeɗo defte tippingol makko ɗiɗo shariyaji kanko allahu jalla wa ala ko o warri ɗum ɗo ko fiingal ɗo nunɗal ko fiyo ngal ɗo taɓitu ko fiyo yimɓe ɓen ɓe wondu e ngal ɗo ɓe jikkino ɗum hono sen darti hannde wono jantorde non e oɗo zamanu mo wurude nge mum hannde e hoore ndiɗo leydi allahu tabaraka wa ta'ala ammatan e ndiɗo leydi meɗen ndi wurude nge muɗum woni ndiɗo leydi lagine khassatan en tawa yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɓe ɓoorike ko ko wiyete nunɗal ɓe ɓoorike ko ko wiyete hoolaare ɓe ɓornike kamɓe ɓen ɗo yimɓe ko wiyete kon jamfa kañumma e tooñe e ɓewre ɗum ɗo ko huunde nde tawata nde rimanta en siwana albalawu nde rimanta en siwana soñja nde rimanta en siwana hawre nde rimanta en siwana tampere kañumma e khasara haray ngal ɗo nunɗal ko huunde nde tawata gooto kala e men no haani sifitorde ɗum karmokoɓe ɓen ɓe andini en ko honɗum woni ko wiyete nunɗal ɓe waɗani en taarifatiji ɗum ɓe waɗani en taarifu muɗum ka haala arab kadalika ɓe waɗani en taarifu muɗum ka sharia mana muɗum si innama ko wiyete kon al adlu lugatan bimana ka haala arabu ko wiyete kon nunɗal karmokoɓe luga ɓen ɓe maaki wonde huwa khilafu ljawri wa huwa alqasdu fi lumuri si tawi en ndaari nde ɗo deftere wiyetende lisanu larab lilimam ibni manzour rahimahullah kadalika si tawi hawri en ndaari nde ɗo deftere wiyetende alsihahu fi lluga nde imamul jawhari ɓe waɗi rahimahullah ɓeeɗo e ko wona ɓeeɗo ɓe ɓanginani e wonde ko innetekon al adlu ka haala arab ko wiyetekon nunɗal ka haala arabu ko ɗum woni bimana khilaful jawri bimana ko ɗum woni ko lundi kon oñagol neɗɗo si tawi hawri o woni nunɗuɗo goɗɗo goo woni neɗɗo oñiiɗo haray kamɓe ɗiɗo ɓe woni yimɓe luutondirɓe yimɓe ɓe tawata gooto kala e maɓɓe ko liddu oɗa idan ko wiyete kon nunɗal ko ɗi woni liddu ko wiyete kon oñaare ɓe maaki maana nunɗal ngal noon ko ɗum woni alqasdu fil umuri bimana hakkindagol e fiyakuuji ɗin ɗi dendangal majji neɗɗo on o wona tumbo hara kanko neɗɗanke on o fantinaali o feƴƴi yeeso hara kanko neɗɗanke on o jaasaali o raɓɓinɗini o woni ɓaawo hara kanko neɗɗanke on o oñaaki o yaari ka sengo ñaamo walla o yaari ka sengo nano koyo eto kanko neɗɗanke on e fiyakuuji ɗin ɗi dendangal majji o wona e ngooɗo tumbo ko ɗum ɗo woni ko allahu tabaraka wa taala waɗi e ngene nde ɗo mofte kanko allahu azza wa jalla o wi ka qur'anare makko teddune wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala annasi wa yakuna arrasulu alaykum shahida allahu azza wa jalla o wi wa kadhalika ko wonani tigi ja'alnakum min waɗi on onon ɗeɗo mofte muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummatan moftede tawata wasafan karmo koɓɓen ɓe maaki ay adlan bimana moftede tawata ko tumbiɗe ka hakkunde ɗe tawata wona ɗe feƴƴintinɗe
wanaade jaasude ɗe raɓɓinɗini wanaade oñiiɗe yaari sengo ñaamu wanaade oñiiɗe yaari sengo nano bal ko moftede tawata ko tumbiɗe ka hakkunde ummatan wasafan ay adlan litakunu shuhadaa ala nnasi wa yakuna arrasulu alaykum shahida fiyol laatoyo yawma alqiyamati onon wono moftede tawata ko seedotore ɗen e dow dendangal moftaali ɗin gila e ɗeɗo mofte adama alayhi salatu wassalam haa e mofte isa ɗen alayhi salatu wassalam onon mofte muhammadu ɗen laatoyo ɗon ko onon woni ko seedoyto e hoore maɓɓe wa yakuna arrasulu alaykum shahida nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe kadi ɓe laatoyo seedoytoɓe e hoore moɗon onon ɗeɗo mofte idan ɗum ɗo holli e wonde ka haala arab si tawi innama nunɗal ko wonugol ka tumbo hara neɗɗanken o oñorali bange hay e gooto amma si tawi hawri e yaari ka taarifu maɓɓe istilahi kamɓe karmokoɓe ɓen ɓe mari konnguɗi ɗi tawata ko konnguɗi ɓadondirɗi ɗo woodi e maɓɓe waɗuɓe taarif wona oɗo karmokojo tedduɗo abu muhammad ibnu hazmin zahiri sahibu lmuhalla alayhi rahmatullah kamɓe imam ibnu hazmin rahimahullahu ɓe maaki ka deftere maɓɓe wiyetende assiyaru wal akhlaqi ɓe maaki wonde al adlu ko innete kon nunɗal an tu'tiya min nafsika alwajiba wa ta'khudahu ɓe maaki ko wiyete ko nunɗal ko nde darotoɗa ndaara kala ko tawata no waɗɗima shar'an allahu subhanahu wa ta'ala no waɗɗini e dow maɗa totta ɗin ɗo waɗɗiɗi ɗi dendangal majji fewtinaɗi yimɓe majji on si tawi ko sengo allahu tabaraka wa ta'ala bima'na haqqe makko kanko allahu azza wa jalla totta ɗum ɗon ha timma sengo nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam totta kamɓe kadi haqqeji maɓɓe ɗin haɗi timma sengo ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe sertuɓe luttuɓe ɓen foti ko lanɗo mo tawata ko laamiɗo ma ka sengo dawla walla ko lanɗo mo tawata ko laamiɗo ma ka sengo diina walla ko sonnajo maɗa mo resuɗa ma ko modibbo maɗa mo tawata ko resuɗoma ma ko ɓeeɗo geɗal ɓe maɗa ɓe tawata ko ɓe jiidiɗa walla ngal ɗo kawtal maɗa ngal kawtirɗa ma ɓeeɗo ɓadoniraɓe maɗa enɗam ɓe tawata ko ɓe allahu azza wa jalla waɗi enɗam hakkunde moɗon haa hewti e ɓeeɗo ɓe tawata hiɗa laamiɓe ɗiɗo haqqeji ɗi dendangal majji jonnita gooto kala e maɓɓe haqqe muɗum on no haaniri noon kala mo allahu tabaraka wa taala waɗɗini haqqe muɗum e dow maɗa jonnitamo haqqeji makko ɗin ɗum woni hunde aranere nde ɓe makiɗin mum ɗum wa ta'khudahu an kadi si tawi hawri ɓe jonnitima haqqe maɗa on ko tawata kon no waɗɗi e dow maɓɓe ya henno wata daro haɗaɓe heedaɓe e ɗum jaɓanɓe ɗum ɗon fiyo ɓe wonu yimɓe ɓe tawata ko yimɓe rewɓe allahu tabaraka wa ta'ala yimɓe ɓe tawata ko tottuɓe konko andanɗa hoore maɗa no waɗɗiɓe tottugol kamɓe imam ibnu hazmin rahimahullahu ɓe maaki ko ɗum ɗo wi'ete al adlu shar'an bana muɗum ko ɗum woni an tu'tiya min nafsika alwajiba wa ta'khudahu ko nde tottata immorde e wonki maɗakin dendangal ko tawata kon no waɗɗi e dow maɗa ya tottu ɗum ɗon jonna goɗɗo goo ko wonama e nde jaɓata kon ko tawata an kadi no waɗɗanima e dow luttuɓe ɓen si ɓe totti ɗum ɗon ɓe jonnima ɓe maki wonde ko ɗum ɗo wiyete al adl ko wona noon goto e karamo koɓe waɗi taarifu muɗum kañum kadi mo tawata ko taarifu ɓattodirɗo e ko kamɓe imam ibnu hazmin ɓe waɗi kon ɗum woni oɗo karmokojo tedduɗo imamul jurjani rahimahullah ɓeɗo e hoore muɗum ka deftere maɓɓe wiyetende at-ta'rifat ɓe maaki wonde ko wiyete kon al-adlu ko ibaratun anil istiqamati ala tariqi al-haqqi bijtinabi ma huwa mahzurun dinan ɓe maaki kamɓe imamul jurjani rahimahullah wondema ko wiyete kon nunɗal ko ma'ana
wonugol neɗɗo mo tawata ko feewuɗo hakkindiiɗo wonɗo ka tungo e hoore ngol ɗo laawol ngol tawata ko laawol feewugol ngol woni ngol ɗo laawol nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wona neɗɗo mo tawata kaka tungo woni ko wonɗa na a fantinɗo feƴƴintini wona neɗɗo mo tawata wonɗo ka tungo wona a jaasuɗo raɓɓinɗini wona neɗɗo wonɗo ka tungo wona a oñiiɗo yaari ka sengo ñaamo maaɗa walla ka sengo nano maaɗa ɓe maaki waɗira ɗum honnum bijitinabi amma huwa mahdurun dinan bimana si tawi hawri e darike a waɗi ɗiɗo piiji ɗi tawata ko waɗɗiɗi e dow maana ɗin woɗɗitoɗa kadi dendangal konko tawata ko haɗa ɗum ko harmina ɗum ka sharia diina wona neɗɗo bimana waɗowo yamiraɗi ɗin woɗɗitiɗo kadalika haɗoreji ɗin si tawi hawri a woniri ni hara ya woni neɗɗo mo tawata ko a neɗɗanke nunɗuɗo kamɓe ɓe maaki wonde ko ɗum ɗo wiyete nunɗal goto e karamokoɓe kadi woni imam aljahid rahimahullah ka deftere maɓɓe wiyetende tahdibul akhlaqi kamɓe kadi ɓe waɗani en taarif mo tawata ko ɓattodirɗo e taarifatiji ɓeɗo karamokoɓe yawtuɓe kamɓe ɓe maaki wonde ko wiyete kon al adlu ko istimalu l umuri fi mawadi'iha wa awqatiha wa wujuhiha wa maqadiriha min gayri sarafin wala taqsirin wala taqdimin wala ta'khirin ɓe maaki kamɓe imamul jahid rahimahullah ɓe maaki ko wiyete kon nunɗal ko ɗum woni istimalul umuri gollitirgol piiji ɗin ɗi dendangal majji fi mawadi'iha waɗaɗi e nokku ka sharia o wiwmaɗo ya wallinɗi haraɗe sali hunde naɓande e nokku mo tawata wana ɗo woni nokku mayre on ko ya eto kala hunde wallinande kande duwa wonde ɗon fi awqatiha tawa ko e waktuji kadi sa'aji ɗi sharia o wiwma ya wallinɗin hara koye ɗi waktuji ɗon wallinɗa na ya aru waɗa hara sa'i muɗum on hewtali wona ya accu kadi ha sa'a muɗum on feƴƴa ara waɗa ɓe maaki wa wujuhiha hara ko e mbaadiji kadi no sharia o yamirirma non ya waɗu wona ya ndaaru no welirma non ma ndaara no goɗɗo go warri non bal ko ya ndaaru no nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe warri non warra non hara ko ndimbaadi ɗon woni ko warrirɗa ɓe maaki wonde wa maqadiriha e eɓɓoreji muɗum ɗin si tawi sharia on no eɓɓi no dotti waɗa ha yeru ka sharia on eɓɓi ɗon ka sharia on dotti ɗon hara a mankinaali hara a feƴƴintinaali ɓe maaki min gayri ko halda e honɗum saraf bimana fantingol wala taksirin ko halda e raɓɓinɗinagol fanɗina wala taqdimin ko halda kadi e ardingol naɓa hunde nden ka tawata wana e nokku mayre on feƴƴintina wala ta'khirin ko halda kadi e nennugol hunde nden hara hewtinaali nde e nokku mayre on ɓe maaki wonde ko ɗum ɗo wiyete al adlu si tawi hawri en ndaari ɗiɗo taarifatiji tati ko ɓeeɗo karamokoɓe ɓe waɗani en taway ko taarifatun mutaqariba fi ma'aniha bimana ko andinanɗe ɗe tawata ko andinanɗe ɓattondirɗe e ma'anaji ko ɓe jonni kon fof koye gootu woni ko hootata oɗo karamokojo tedduɗo cheikh abdourahman nasiru saadi alayhi rahmatullah kamɓe ɓe makani en ka deftere maɓɓe taysirul karimi rrahmani oɗo tafsiru maɓɓe mo ɓe waɗi ɓe maaki wonde ko wiyete kon al adlu huwa ma faradahu llahu alayhim fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa amarahum bisulukihi ɓe maaki ko wiyete nunɗal ko ɗum woni konko allahu tabaraka wa ta'ala farli e hoore jiyaɓe makko ɓen ka deftere makko teddunde woni ndeɗo qur'anare e ka ɗengal nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallama woni sunna maɓɓe on kanko allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri kañum mofteɗen naatugol e ɗin ɗon ɓe maaki ko ɗum ɗo woni ko innete kon nunɗal haray ɓaawo andugol meɗen ko ko wiyete nunɗal ɗo
ande wonde ndeɗo hunde ko hunde nde tawata ko himmune ko hunde nde tawata ko hittunde ka Allahu tabaraka wa ta'ala ko hunde nde tawata ko hittunde e kaɗo diina islam ko hunde nde tawata oɗo aduna e hoore muɗum si yimɓe ɓen ɓe wuura e ɓuttu si yimɓe ɓen ɓe wuura e gurdal welɗan gurdal labaɗan haysi ko ɓe heeferaɓe hiɓe hatonjini e koko wiyete nunɗal ɗo si tawi hawri ngal ɗo nunɗal wasama e nokkure yimɓe ɓen ɓe woni yimɓe ɓe tawata ko tooñayɓe yimɓe janfotoɓe Allahu tabaraka wa ta'ala o lettirayɓe woppugol ɓe kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wallataɓe si tawi le yimɓe ɓe sifitori ngal ɗo nunɗal ɓe woni yimɓe ɓe anndanɗa hoore maɗa ko ɓe nunduɓe Allahu subhanahu wa ta'ala wallayɓe kanko Allahu jalla wa ala o hayfinanayɓe o hawrindinayɓe on waɗi cheikhul islam ibn taymiyata ɓe maki rahimahullah ɓe maki inna allaha ta'ala la yansuru ad-dawlata al-'adilata walau kanat kafira wa inna allaha ta'ala la yakhdhulu ad-dawlata adh-dhalimata walau kanat muslima ɓe maki Allahu tabaraka wa ta'ala no jeeya e sunnaji makko ɗin kanko o wallay kala leydi ndi tawata ko leydi nunɗundi hay si tawi hawri ɓen tigi ko heeferaɓe si tawi hawri ɓe woni yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa ko nunɗuɓe hakkunde maɓɓe tawi ɓe toñodirta hakkunde maɓɓe Allahu azza wa jalla wallayɓe ka aduna ɗo ɓe wuura gurdan ɗan tawata ko gurdan newiɗan e on bange maɓɓe ɗon ɓe maki hay si tawi noon hawri ɓen ko yimɓe heeferaɓe no ɓe maki Allahu subhanahu wa ta'ala no jeeya e sunna makko kadi wondema kala mani yimɓe ɓe tawata ɓe woni e leydi ndi tawata ko leydi tooñe gooto e maɓɓe faalaka goɗɗo gooto e maɓɓe yiɗa goɗɗo gooto e maɓɓe yiɗana goɗɗo mo kala e maɓɓe ko faalante ɗimmo muɗum kaka o borrete mo kala e maɓɓe ko faalante ɗimmo muɗum kaka o ɓiloto o ukko Allahu azza wa jalla no jeeya e sunnaji makko ɗin ɓeeɗo o woppa e ɓe ɓeeɗo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wallataɓe o hawrindintaɓe e ɓuttu o hokkataɓe e ɗo gurdan newiɗan kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o hokkataɓe gurdan ɗan tawata ko fotuɗan bal ko gurdan ɗan andanɗa hoore maɗa ko gurdan sattuɗan gurdan hulɓiniɗan gurdan ɗan tawata ko gurdan ɓillare woni kanko Allahu azza wa jalla ko o jarri borta ɓe cheikhul islam ibn taymiyata ɓe maki walaw kanat muslima haysi tawi ko ɓe julɓe haysi tawi hawri ko ɓe julɓe ɗum ɗon o holla en wonde ko wiyete nunɗal ɗo ko hunde himmude hittunde moƴƴa ka Allahu subhanahu wa ta'ala ko woni kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wona jantorde nane noon kanko Allahu nelugol makko ɓeeɗo nelaɓe e tippingol makko ɗeɗo defte e tippingol makko ɗiɗo shariyaji ko fiye wonu e ngal ɗo nunɗal ko waɗi si o yamiri nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kamɓe tigi e hoore maɓɓe yo ɓe daro e nunɗal yo ɓe wonu neɗɗo mo tawata ko neɗɗo nunɗuɗo hay si tawi hawri koye hedde ɓeeɗo yimɓe heeferaɓe yo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe wonu neɗɗo nunɗuɗo Allahu azza wa jalla o wi samma'una lilkadibi akkaluna lissuhti fa in ja'uka fahkum baynahum aw a'rid anhum fa in tu'rid anhum fala yadurruka shay'a fa in hakamta walla wa in hakamta baynahum fahkum baynahum bil 'adli kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri ɓe ɗo wonde si tawi hawri ɓeeɗo alyahudankoɓe walla ɓeeɗo annasarankoɓe ɓe ari ɓe tawi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi si ɓe ari ɓe tawima fiya ñaawu hakkunde maɓɓen suɓo gotel e piiji ɗiɗi siɗa yiɗi ñaawu hakkunde maɓɓen siɗa yiɗi kadi ɗurno ɓe accidaɓe e hoore maɓɓe si tawi hawri a ɗuurike ɓeeɗo ko pellet ɓe wawatama lorrude hay e huune Allahu azza wa jalla o wi noon wa in hakamta baynahum o wi fahkum walla wa in hakamta si tawi a ñaaway pellet a tabintini ɗum ɗon a suɓike haray fahkum baynahum bil adli
wakkilo ñaawa hakkunde maɓɓe ñaawira hakkunde maɓɓe ko wiyete kon nunɗal o waɗi honnu sabanede ma tawde wonde ko wiyeteɗo nunɗal ko hunde nde tawata gooto kala e tagore makko nden kanko Allahu azza wa jalla no waɗɗiɓe ko ɗum waɗi si o wi inna allaha yuhibbu almuqsitin o wi allahu subhanahu wa ta'ala no yiɗi ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe nunɗuɓe ɗo ko yamirore nde o yamiri nelaɗo alayhi salatu wassalam o ɗum waɗi e aya goo kanko Allahu azza wa jalla o longini ɓe yoɓe fewtu ɓeeɗo yimɓe heferaɓe kamɓe nelaɗo ɓe humpitaɓe Allahu no yamiri ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam yoɓe nunɗu e hedde ɓeeɗo kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wata ɓe tooñu ɓeeɗo Allahu azza wa jalla o yamiri ɓe yoɓe maaku wa umirtu li a'dila baynakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata baynana wa baynakum Allahu yajma'u baynana wa ilayhi al-masir mana muɗum min Muhammad alayhi salatu wassalam mi yamirama wonde yomi nunɗu hakkundaji mono onon ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe heferaɓe ɓe jaɓali kaɗo dina an Allahu jomi an no haɗinmi yomi tooñu on himo haɗinmi yomi oño e hedde moɗon ko yamirinmi ko yomi nunɗu hakkundaji moɗon mi nunɗa wondude e moɗon ɗum ko hunde mawne nde tawata ko nde hanuɗen faamude nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam si ɓe yamirama nde yamirore la shakka ko yamirore nde tawata hinde yetti e meɗen enen kadi ko ɗum woni ko yamira ɗen ko wonnon asli on si nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamirama yamirore haray nden ɗon yamirore no fewti ɓe kamɓe no fewti mofte maɓɓe ɗen nde dendagal majje fodde ɓe yi'aali dalil mo tawata ko hollowo ko nelaɗon tun alayhi salatu wassalamu hertani ko wana noon si kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe haɗama haɗore ko haɗore nde tawata hinde yetti kadi e dendagal mofte maɓɓe ɗen ha dalil goo heɓo hollowo ko nelaɗon tun alayhi salatu wassalamu woni ko haɗa ɗum haray no jiya e dalilaji ɗi tawata ko wondi ka qur'ana hollay ɗi en wonde ko wiyete nunɗal ɗo na nelaɗon alayhi salatu wassalamu tun woni ko yamira ɗum ayeje heewɗe ka Allahu azza wa jalla yamiri en ɗum enen tigi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wonde inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde Allahu on dey kanko himo yamirde ko wiyeteɗo nunɗal kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri on ɗum yo wonu yimɓe ɓe tawata ko nunɗuɓe ɓe tooñata kanko Allahu o wi wal ihsani e moƴƴingol kadi rewironmo kanko tabaraka wa ta'ala wasi tawi hawri hiɗon rentimo tawa ndeɗa waɗa ngal ɗo dewal maɗa ko ɗum ɗo ardintaka haqqille maɗa ko a wonɗo rewirde Allahu tabaraka wa ta'ala wasiɗa rentimo si tawine hawri a rentamo ko pellet ko ɗum tabiti awa andu kanko Allahu azza wa jalla mo rentuma moƴƴingal dewal ngal wonɗa wadde ɗon ko ɗum woni al ihsan wa ita'i dhil qurba e ndarugol ɓeeɗo ɓadodiraɓe moɗon enɗan totton haqqeji maɓɓe ɗin hara on janfaaki hara on ñamali haqqeji ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko ɓadodiraɓe moɗon enɗan wonon yimɓe jokkayɓe enɗan hara on taƴali ɗan ɗo enɗan ko ɗum woni wa ita'i dhil qurba o wi wa yanha kanko Allahu azza wa jalla himo haɗa kadi anil fahsha'i ɗiɗo bakkatuji ɗi tawata ko bakkatuji ñidduɗi ɗiɗo bonondaji ɗi andanɗa hoore maɗa ko bonondaji kanuni kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo haɗa ɗi wal munkar e dendangal bakkatuji ɗi tawata ko luttuɗi ɗin ɗiɗo añiniɗi ka sharia makko kanko Allahu azza wa jalla himo haɗa ɗiɗo kadi wal baghiya kañumma e ko wi'eteɗo e bewgol e hoore tagore makko nden kanko Allahu tabaraka wa ta'ala toñaɓe ɗum waɗi si kanko subhanahu wa ta'ala o takki ko wi'eteɗo bewre ko andanɗa hoore ma ko toñugol e hoore ɓeeɗo jiyaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala o takki ɗum ɗo e oɗo aya ko waɗi o yamirino liddu muɗum on nunɗugol kanko tabaraka wa ta'ala o yamiri ɗum ɗon
ka arande laawol o haɗi ka sakkitode laawol ɗo ko wiyete kon bewgol tooña tagore makko ne o wi ya'idukum kanko allahu tabaraka wa taala himo waajade on dey la'allakum fi onon tazakkaruna yo waajito onon tigi e hoore moɗon joomi moɗon tabaraka wa taala no waajade on fi on waajitor konko o woni on e waajade waɗo yamiraɗi makko ɗin woɗɗitoɗon haɗoje makko ɗin kanko allahu subhanahu wa taala e aya goo o wi wonde inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli inna allaha ni'ma ya'idukum bihi inna allaha kana sami'an basira kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde allahu subhanahu wa ta'ala himo yamira on dey wonde yon tottu hoolareji ɗin faade e ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko hooliɓe o si tawi hawri goɗɗo hoolikema o halfinima jawdi makko tottu ndeɗo hoolare faade e makko si neɗɗo hoolikema o ñawlima jawdi makko tottu ndeɗo hoolare yoɓitamo ndiɗo jawdi makko si tawi goɗɗo hoolikema o jaɓiya jombumo tottu ndeɗo hoolare e makko wondira e makko kulol allahu azza wa jalla hara a wikkaki mo a toñali mo si goɗɗo hoolikema ha o jombima o waɗima nene ɓiɓɓe makko ɓen haray tottu ndeɗo hoolare nde o hoolima wona sonnajo newiɗo wonannemo hara wonali sonnajo ƴagguɗo sonnajo mo tawata ko bonɗo needi si goɗɗo hoolikema o suɓike yon gollidu hakkundaji moɗon wonu neɗɗo mo tawata ko ko wiyete nunɗal a tabintina ɗum ɗon hakkunde moɗon jonnitamo hoolare nden allahu wi inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha o wi wa idha hakamtum bayna annasi si tawi kadi hiɗon ñaawude hakkunde yimɓe ɓen kanko allahu o yamiri on an tahkumu bil adli wonde yo on ñaawir ko wiyete nunɗal kon si tawi ɓeeɗo sonnaɓe maɗa ɓe ari e lurrude wata ndaaru sonnajo mo tawata ko ɓurowoma welde on jonnitamo goonga wata ndaaru sonnajo mo tawata ko mettowoma o wiya wonde o ala goonga allahu azza wa jalla o wi si a ñaawayya hulumo kanko subhanahu wa ta'ala anda nde ñaawore nde ñaawuɗa allahu ñaawi toy toma an tigi e hoorema e hedde nde ñaawore ɗon nunɗa hara a toñaali on mo andanɗa hoore maɗa ko marɗo goonga on wona neɗɗo mo tawata ko a ñaawirowo nunɗal ko wona noon si tawi hawri arde ɓeeɗo geɗal ɓe maɗa ɓe lurri si a ñaaway hakkunde maɓɓe ta ndaaru geɗal jo mo tawata ko ɓiɗɗo sonnajo ɓurowoma welde on bambana on ɗon tooña oya wonu neɗɗo mo tawata ko a wonɗo tumbo maɓɓe ñaawa jonnita jon goonga on goonga makko on mo ala goonga on ɓanginanamo wonde o ala goonga ko wona noon si tawi hawri a woni karamokojo a halfinama ñaawugol hakkunde yimɓe wonu neɗɗo mo tawata ko nunɗuɗo ñaawira hakkunde maɓɓe nunɗal si tawiri a woni ñaawowo a naɓama ka suudu ñaawirndu a woni neɗɗo mo tawata ko a halfinaɗo ñaawugol hakkunde yimɓe ɓen wata jaɓu geynaari tooña ɓeeɗo marɓe googa wata ndaaru sabuli ɗin tooña ɓeeɗo ɓe ala sabu wonu neɗɗo mo tawata ko goonga on woni ko ɗaɓɓitata kala mo andanɗa hoore maɗa o ala goonga ɓanginanamo ala goonga fawamo ko caria o wi kon kala marɗo goonga on jonnitamo oɗo goonga allahu azza wa jal ko ɗum ɗon woni ko o yamiri kanko allahu tabaraka wa taala o wi inna allaha ni'ma ya'idukum bihi o wi kanko allahu moƴƴide ko o woni e waajorde kon ko waɗi dendangal ko woni e waajorde kon taw ko moƴƴan ɗum en enen tigi taw ka gurdam meɗen ɗo aduna e gurdam adunayanko janɗan ko wona noon ko moƴƴan ɗum en kadi ka gurdam men ɗe yeeso to woni gurdal laharayanko janɗan waɗi si tawi waajuji makko ɗin kanko allahu tabaraka wa taala tuma kala nde selɗen ni ko pellete e yiyay bononda e tana ko tawata kon ɗum ɗo rimani en ko ɗum o wi inna allaha ni'ma ya'idukum bihi inna allaha kana sami'an basira o wi kanko allahu azza wa jalla mo sippitoni noon himo renti fiyakuji ɗin ɗi dendangal majji kanko allahu tabaraka wa taala mo nande hitoji ɗin ɗi dendangal majji saaga nde wonɗa ɗon tooñude andu allahu tabaraka wa taala no rentuma dey ka wonɗa e wowlude ɗon kadi konnguɗi ɗi tawata ko konnguɗi tooñe jonnitamo ala goonga on goonga
marɗo goonga on tooñaamo jatta goonga o wippita e junngo makko, allahu azza wa jalla o wihi mo rentuma on saanga ɗon kadi annda noon kaka makko woni ko hootoyta. ndo ko yamirore hollayna en nanelano on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama tu woni ko yamira ko ko wiyete nunɗal ɗo. kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi e aya goo wonde wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri llah fa in fa'at fa aslihu baynahuma بالقسط أو فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كنكو الله تبارك وتعالى وي ستوي هوري فديجي ديدي ولا يمبي ديدو يمبي غومدي مبي ari habude wataw accirbe non innon sibe faala yobe luttu e hawre mabbe de Allah tabaraka wa ta'ala o jabalimu ko yamiri wata en accu julbe be haba ko e mojjintin hakkunde mabbe. Allahu azza wa jalla ko ɗum o yamiri en o wi fattaqullaha wa aslihu zata baynikum hule Allahu tabaraka wa ta'ala moƴƴinon hakkundaji moɗon ko ɗum o wi e oɗo aya si tawi hawri yimɓe e gomɗinɓe ɓen ɓe ari haɓude o wi fa aslihu baynahuma moƴƴintine hakkunde maɓɓe wata on accirɓe non o wi si tawi on ari moƴƴintingol hakkunde maɓɓe dental goo e maɓɓe walla goɗɗo goo e maɓɓe kanko o décidi wonde pellet o jaɓata moƴƴintine o beway tun kanko o lutta ka o woni ɗon. Allahu azza wa jalla o wi haray hawtite onon luttuɓe ɓen haɓon on ɗon neɗɗanke walla haɓon ɓen ɗon o wi amma si tawi hawri ɓe jaɓi ruttitade ɓe dendangal maɓɓe fiyoɓe moƴƴintin Allahu azza wa jalla o wi moƴƴintiniren hakkunde maɓɓe nunɗal nunɗon ka moƴƴintinton ɗon ko waɗi inna allaha yuhibbu almuqsitin kanko allahu azza wa jalla himo yiɗi ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe nunɗuɓe ɓen. ɗo kadi ko yamirore hollaynde wonde wananelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama tuy yamirangal ɗo nunɗal en dendangal meɗen hiɗen yamira ɗum. kanko allahu azza wa jalla o wi e aya goo ya ayyuha alladina amanu kunu qawwamina bilqisti شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عز وجل ويهيكو أنو يغم دمبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بماكي إذا سمعت الله عز وجل ينادي بقوله يا أيها الذين آمنوا فأصغ إليه سمعا فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه بماكي كويو نئو في أنانيك الله تبارك وتعالى أوني ويا أيها الذين آمنوا هاري وكيلو دي ارترافون لمانا ونغي أماكو دون artira fondo mana on e nden ɗo yewtere anda wondema ko gotele piiji ɗiɗi wonma arande ko imma yamirore nde allahu tabaraka wa taala wonma e yamirde wonayde sabu ha wona waliyajo makko nata aljanna walla ko haɗore kanko allahu azza wa jalla o wonma haɗude nde tawata si a waɗɗi kene ɗum wonay sabu ha woɗɗitoɗamo kanko allahu azza wa jalla si o yurminalima o nadoyama yiite jahannam. waɗi si tawi yo allahu azza wa jalla wiitu ya ayyuha alladina amanu ko imma yi en yamirone makko walla yi en haɗore makko yeeso ɗum. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗi yamirore e oɗo aya o wi hey ko onon gomɗinɓe kunu qawwamina bilqisti shuhada'a lillahi laatede yimɓe ɓe tawata ko on darorɓe nunɗal yimɓe wonduɓe e nunɗal wata wonu yimɓe oñiɓe yimɓe tooñayɓe wone kadi yimɓe ɓe tawata ko seedantoɓe allahu tabaraka wa ta'ala seedorayɓe sabu allah wono wiiri noon wa aqimu shahadata lillah ñimne ndeɗo seedande moɗon wonande allahu tabaraka wa ta'ala kala ka tawata an oɗo neɗɗanke a seedoto hulu allahu tabaraka wa ta'ala seedora nunɗal
hara a seedorali tooñe, hara a seedorali oñagol, hara a seedorali bewgol, wona neɗɗo mo tawata ko a seedorowo nunɗal, seedorowo jonnitugol gooto kala e muɗum ko hande e muɗum ko. Allahu wi walaw ala anfusikum, hay si tawi ko wonkiji moɗon ɗin onon tigi, si tawi pelleta andi a tooñi, girri to inna a tooñi hara a jaɓali wiwde ko an jogiti gonga on, ka anduɗa no wonne a tooñi, wata satti nodditora gonga ko andanɗa hoore maɗa pellet gonga on hiɗa woɗɗodiri e makko. Ka tooñuɗa non irri to tabintina wonne a tooñi, hollamo tooñuɗa on wonde ko kanko mari gonga toroɗamo yaafuye. ɗum ko hunde nde tawata sinamo Allahu tabaraka wa taala hawrindini e muɗum o jaɓata wadde. tentini si tawi hawri neɗɗo mo o tooñi on ko neɗɗo mo tawata himo ɓuri mo, si tawi kanko neɗɗanke o darnama hakkunde makko e on ɗon, kanko neɗɗo on o hollay woni wonde ko kanko mari gonga on ɗon neɗɗo ala gonga. ɗum noon si tawi a tooñi sonnajo maɗa, no hananma pellet si arama ka ñawoore, wata sattin hunduko nodditora gonga mo a ala, daro inna wonde pellet a tooñimo. Iblisu alayhi la'na sowwon sinima o foolima ha a tooñimo, toroɗa oɗo sonnajo maɗa yaafuye ñawoore nden nde lanna non. Kadalika si tawi a tooñi sina maɗa, no hananma hattirde hanugol ɗo yo wuri ñawoore nden fuɗɗaɗen, irritoɗa wonde pellet a tooñi oɗo, an a ala gonga ko kanko woni ko mari gonga. ɗa noon sikki kam si tawi hawri alandama, Allahu tabaraka wa taala wi seedo gonga on, seedora sabu makko kanko Allah, nunɗa e hoore wonki maɗa kin tigi e hoore maɗa, hara a jaɓali tooñude goɗɗo nodditora oɗo gonga. O wona noon si tawi komo laamiɗa a ari a tooñimo, no hananma ya nunɗu feññinanamo wonde ko an woni ko tooñi wona an jogiti gonga. ila non ɗo ko hunde nde tawata Allahu azza wa jalla yamiri en ɗum. O wi aw awil walidayni, walla ɓeeɗo ɓe tawata ko jibinɓe on ɓen ɗiɗo. Si tawi biro maɗa e baaɓen maɗa ɓe tooñi, no hananma wata jiwnganɓe e hoore tooñe maɓɓe ɗen, wata wonu neɗɗo mo tawata ko a bambanowoɓe e hoore ko ɓe tooñi kon, bal ɓanginanɓe e hoore needi e teddungal wonde ɗo ko kamɓe tooñi, kamɓe e hoore maɓɓe ɓe ala gonga. Masalan, si tawi hawri a ari yiwude biro maɗa e sina biro maɓe haɓi, an tigi hiɗa renti e henere laaɓunde pos wonde sina biro maɗa ko kamɓe mari gonga, biro maɗa ko kamɓe tooñi, wata aru fi biro ma wullitike e maɗa hiɗa renti pellet ɓe ala gonga, daroɗa bambanaɓe e hoore sina biro ma ko tawata koye hoore tooñe, daro ɓanginanaɓe kamɓe biro maɗa e hoore teddungal e neede wonde ɗon ɓe ala gonga yoɓe wakkilo ɓe toroɓe ya yaafuye. ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko waɗɗindema an e hoore maɗa. ko wona noon si a tawi biro maɗa kañumma e kawtalɓe maɓɓe no haɓi, kamɓe e yimɓe siɓɓe maɓɓe hiɓe haɓi, an tigi laaɓanima pas wonde biro maɗa ala gonga e ɗum, wata aru bambana biro ma kaɓe ala gonga ɗon. Allahu azza wa jalla o wi ko ya daron nunɗal, seedora kadi ko seedorta kon sabu makko kanko Allahu tabaraka wa taala mo anduɗa ko kanko ɓuri mawnude on, mo anduɗa ko kanko waratama o natte ka makko, mo anduɗa ko kanko jeyi yiite jeyi aljanna. seedora sabu makko kanko Allahu subhanahu wa taala. nongo wi'a wil walideyni, ko wona noon si tawi baaben ma ɓe tooñi biro ma, ko ya ɓanginan baaben ma ɓe ala gonga. si biro ma kadi tooñi baaben ma ɓanginirano, si baaben ma tooñi sina biro maɗa nafsu shay'in. awil walidayni, walla ɓeeɗo jibinɓe on ɗiɗo. Allahu tabaraka wa ta'ala o watti yeeso ɗon ɓeeɗo ɓe tawata ko zawil qurba, bi maana joomiraɓe enɗam ɓen, ɓe tawata ko ɓadoniraɓe maɗa ɓen ka enɗam. ɓeeɗo kadi hoore muɗum si tawi hawri ɓeeɗo a yii tooñe ɗe ɓe tooñi, si ko siɗɗo maɗa hiɗon ɓattoniri enɗam, ma ko siɗɗo maɗa mo tawata ko haala woota yewtoto, ma ko siɗɗo maɗa ko iwruɓe hoɗo wooto, ma ko siɗɗo maɗa ɓalli moɗon ɗin koɗi noone gooto, noone wonnone no woniri si tawi tun hawri ko o ɓadondiraɗo maɗa ka enɗam. Allahu azza wa jalla wi haysi ko ɓeeɗo si ɓe tooñi haray wakkilo seedora nunɗal, wata daro mumamurano ndun saloɗa seedorde gonga on sabu makko kanko Allahu azza wa jalla. o wi wonde in kana ganiyan
aw faqiran fallahu awla bihima si tawi hawri on ɗon neɗɗanke o ari laatade ko o alluɗo fihi mo alɗin allahu tabaraka wa taala no ɓuri mo alɗude ta naaru fii ko patron ma ko ange makko woni gollidude ko kanko woni o finansande ka golloton non oɗo tooña daroɗa hande kadi jiwnganamo e hoore tooña makko ɗen ko pelletno laaɓan ma ko o tooñuɗo si tawi oɗo ko o neɗɗo mo tata ko patron ma an haray andu wonde jeyɗo on dendangal moɗon wonɗo on artikude on dendangal moɗon laamiɗo on dendangal moɗon ko allahu azza wa jalla ko o wima ya nunɗu fallahu awla bihi ko allahu ɓuri handude ka ɗoftete edi on ɗon neɗɗanke o wi si tawide kadi ko neɗɗo mo tata ko baaso fihi mo waasiɗi ɗaya ndaru baasal makko ngal ha gasa inna a o hoore o ala gonga joni mi yurmetemo mi seedanomo fenande ɗon ɗon gasata allah tabaraka wa taala no ɓurma yurmede on ɗon neɗɗo kono madama kanko neɗɗo on o tooñi ko be tooñe makko ɗen ɗe feññine e kene allahu subhanahu wa taala o watti ɗon fala tattabi'u lhawa an ta'dilu wata on jokku mbeleɗe wonkiji moɗon ɗin accon sharia makko on kanko allahu tabaraka wa taala sakko wono yimɓe ɓe tawata ko on oñiɓe o wi wa in talwu si tawi on tewike pas o yi'i oɗo gonga on salike mo qirrade on qirrike fenande fi bambangol mo faala ɗon bambande on wa tu'ridu on ɗuurike kanko allahu ko yamiri on ko wonde yon nunɗu haray ande de fa inna allaha kanko allahu on kana bima ta'maluna khabira dendangal konko wonɗon e gollude kanko allahu azza wa jalla himo sifitori wonde mo humpiti ɗin ɗon ɗi dendangal majje no ko hollugol en wonde ko wiyete nunɗugol kon ko huunde nde tawata ko tentinande waɗɗagol ɗum si innama hay hoore maɗa si innama hay biro ma si innama hay baaɓen ma si innama hay ɓadoniraɗo maɗa en ɗan si innama hay neɗɗo alɗuɗo si innama hay neɗɗo miskino haray ko hombo woni ko yaltinaɗo hay e ɓoɗo ko yawon neɗɗo mo tawata ko a nunɗuɗo e bangeji ɗin ɗi dendangal majji hara a tooñata a bambanta ko wiyete tooña allahu azza wa jalla o wi e aya go ya ayyuha alladina amanu o wi kunu shuhadaa lillahi qawwamina bilqisti wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa allahu azza wa jalla o wi hey ko onon gonɗinɓe darorede wonon seedantoɓe allahu tabaraka wa taala seedorayɓe fi makko kanko allahu azza wa jalla yimɓe ɓe tawata ko yimɓe seedotoɓe ko wiyete nunɗal woni yimɓe ɓe tawata ko on seedorayɓe nunɗal on seedorta fenande on seedorta tooñe o wi wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu wata faw on ndey ngayngu e konnaagu yimɓe gooɓe tawata sabu hiɗon añiɓe hiɗon konniɓen wata ɗum faw on haa on kon nunɗude hay si tawi ko gaño maɗa keefeero walla gaño maɗa neɗɗo no o wayi wonu o wayi allahu tabaraka wa taala wi ngayngu ngu añuɗamo ngun konnaagu ngu joganiɗamo ngun wata ɗum fawe haa ronka nunɗude e hedde makko wata ɗum fawe haa tooñaamo wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dil o wi i'dilu nunɗe hay si tawi ko yimɓe ɓe añuɗo huwa aqrabu littaqwa o wi ko ɗum ɓannata on e kulol allahu subhanahu wa ta'ala oɗo waɗi si o wi en wa ida qultum fa'dilu wa bi ahdillahi awfu allahu azza wa jalla o wi si tawi o wowlay nunɗe ka wowloton ɗon wata o wowlu fenande wata o wowlu tooñe wata o wowlu oñaare nunɗe ka wowloton ɗon no ko yoga e ayeje wonde ka qur'anare makko kanko allahu azza wa jal ɗe o ɓanginani en e muɗum wonde ko inneteɗo nunɗugol ko hunde nde tawata ko nde waɗɗinde e dow meɗen ko be nunɗen allah tabaraka wa taala ko wana noon kadi o neliri ɗum nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam no o ɓanginiri ka qur'ana noon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu o wahyiniri e maɓɓe kadi ɓe ɓanginani en ɗum ka sunna maɓɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ahoduno ɗum e sahabaɓe maɓɓe men wono ardi noon e oɗo hadis mo tawata ko hadise wonɗo ka sahihayni wonɗo ka musnad imam ahmad e ka sunanu nasa'i
oɗo riwaya mo wonɗen e jantade kaka musnad imam ahmad e ka sunanu nasai woni cheikh albani no sellinimo ka sahihu sunani nasai hadise ittaɗo e ubadata bni samiti radiyallahu anhu ɓe maki bayana rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala alsam'i walta'a fi usrina wa yusrina wa manshatina wa makarihina wa an la nunazi'a al-amra ahlahu wa an naqula bil adli ayna kunna wala nakhafu fillahi lawmata la'imin. kamɓe ubadata bni samiti ɓe maki radiyallahu anhu menen sahabaɓe men ahoduno e nelano allahu on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam piiji ndangu min ahoduno e maɓɓe yomin nanu min ɗoftano kala lanɗo julɗo mo tawata ko laamiɗo min foti kaka dawla walla kaka diina fi usrina ka sattene amin wa yusrina e ka newende amin bi mana si tawi ɓen ɓe yamirimen ko tawata lundaki sharia hay si tawi hawri wonkiji amen ɗin ko wonkiji sattinɗi ɗum ɗon haray koyo min muñño min waɗa ɗum wa yusrina hay si tawi hawri wonkiji amen ɗen ko wonkiji tawata no lewini ɗum ɗon koyo min waɗu wa manshatina e si tawi kadi yamirore maɓɓe nden e haɗore maɓɓe nden lundaki diina hay si tawi yaadi e softende amen nden min waɗay wa makarihina si yaadi kadi e ko min añi kon madama koko andanɗa hoore ma lundaki sharia dina ko kamɓe yamiri min waɗe wa alla nunazi'a al amra ahla e nde tawata kadi min pooɗodirta laamu ngun e yimɓe laamu ngun mana muɗum neɗɗo on si tawi o laamike fodde hewtali ka tawata koko wi'a ɗon wonde ko ɗo o iwata foti ko o laamiɗo ka dawla walla ko o laamiɗo ka diina min pooɗodirta e makko e on ɗon fiyake tanke o wonali neɗɗo mo tata ko keefeero jogitiɗo kufran bawahan ɓe maaki wa an naqula bil adli ayna kunna ende mi wowlata nunɗal mi wowla goonga hara min tooñaali min oñaaki nokku wo nokku kamen woni kala nokku kamen woni min ahoduno e nelaano alayhi salatu wassalamu ko nunɗal ngal min wowlata ko ɗum allahu wi wa ida qultum faadilu si on wowlay nunɗe an neɗɗo on sa yejjitu malaikaɓe no iwtiri ɓaawo maɗa ko ko wonɗa wowlude ɓe no windude ɗum ko ko ɓe woni windude ko ɗum notoroyta yawmal qiyamati yeeso joomi maɗa allahu azza wa jalla o wi wa inna alaykum la hafidina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun o wi ande no jokki on onon ɓeeɗo yimɓe wata o yejjitu wata o weddito wata o weltido ande no iwtiri ɓaawo moɗon no jokki on malaikaɓe ɓe tawata ko wonɓe e windude golleji moɗon ni ɓeeɗo malaikaɓe kadi ɓe majjaka ko ko wonɗon e gollude o yaka sengo ñaamo no windude moƴƴi moɗon ɗin o yaka sengo nano kadi no windude bonɗi moɗon ɗin allahu azza wa jalla o ɓanginani en konngol ngol wowluɗa ko ngol fanɗi wo ko ngol fanɗi ɓeeɗo ɓe winnaygol allah tabaraka wa ta'ala o wi ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid o wi neɗɗo o wowlata min qawlin karmo koɓe goɓe maaki min on ko littabidi ay ma yalfidu juz'an min alqawli o wowlata hay feccum gootum immorde e konngol ngol illa ladayhi raqibun atid siwana malaikajo no takko makko mo tawata ko windowo ko moƴƴi kon e malaikajo no takko makko mo tata ko windowo ko boni kon haray ɗum ɗo ko duwa ɗum en finnintinne ko si tawi hawriɓe windi ko ko golluɗen fof hewtoyi ka joni meɗen tabaraka wa ta'ala allahu azza wa jalla ko ɗon woni ko o sendindirta e hino ɗo ko moƴƴi kon tabintine e hino ɗo ko boni kon tabintine e hino ɗo ko tawata kon moƴƴa bona bi mana kontatake ka moƴƴi kontatake ka bonni ɗum ɗon monte ko ɗum woni mana kanko allahu ko wiɗo yamhu llahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab won abdoullahi ibni abbasin ɓe firiri noon ɓe maati si tawi bindi golleji meɗen ɗi malaika ɓe windi fof hewtoyi ton allahu azza wa jalla kanko yamhu llahu ma yasha o ndaaray ɗon ko tata o muuyi montugol kon o monta wa yuthbitu o tabintina ko o muuyi tabintingol kon kanko allah tabaraka wa taala ka makko asli defte ɗen fof woni oɗo lawhul mahfuz idan ɗiɗo noon bindi ɗi ɓeeɗo malaikaɓe ɓe woni e windande en haray ande yawmal qiyama gotow si en maayi
en naati ka kaburu meɗen ɗum ɗo koko andanɗa hoorema an neɗɗankeon e hoorema ko a medinteɗo ɗum ɗon ka dande maɗa ɗum si a immoyke yawmal qiyama ko a jonniteteɗo ɗum ɗo kadi janngana hoore maɗa allahu subhanahu wa taala o wi wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi o wi kala neɗɗanke talkuru kuuɗe makko ɗen konko tawata koko o golluno ko malaikaɓe windi kon o wi min waɗɗini ɗum ɗon ka dande makko cheikh usamin de maki rahimahullah wonde kanko neɗɗo on si tawi hawri o maayi o surrama malaikaɓe ɓen ari ɓe waddi e makko kanko neɗɗo on ko o haani waddede kon ko on saati o waɗɗinte talkuru kuuɗe makko ɗen kanko neɗɗanke o allahu wi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura o wi ñalande dargal min yaltinanamo ɗin bindi golleji makko tawa ko deftere timmude tis kanko neɗɗon o hawra e mayre tawa ko fontetende o janga o wiye iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba hande ko an tigi woni jangande hoorema konko tawata koko wowlunoɗa konguɗi ɗi wonnoɗa wowlude ɗin sikka ko ɗi sama kala konguɗi ɗi wonnoɗa wowlude ɗin tawa watta ilie majji konguɗi ɗi wonnoɗa wowlude ɗin ala ndarude battane majji e golle ko wonnoɗa gollude kon e hino ka woni ɗon hande jangan hoorema ko an tigi ñawata hoorema hande si a gayni jangude ko a wiyata hi ko aljanna duwaɗa yaade walla ko yiite woni ko duwaɗa yaade ko woni ko janganta ɗum hoorema iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba waɗi karmo ko ɓemɓe maaki wonde ala ɓurɗo nunɗude allah tabaraka wa taala ala hewtitiɗo mo nunɗal ko waɗi kanko accirte hoorema an tigi ñaawa hoorema irritoɗa ko honto hanuɗa yaade ɗum waɗi an oɗo neɗɗo no hananma ya suɓu ko wowlatako ko ɗum karam no sahabajo on maaki menen min ahodi e nelaɗo alayhi salatu wassalamu kala ka min woni koyo min wowlu nunɗal min wowla goonga wala nakhafu fillahi lawmata la'imin min ahodi e maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu wonde min hulata e fi allahu on felore felowo manamum kaɗo dina allahu tabaraka wa taala min golliray ka min hulata hay goto ka felata min si tawi goɗɗo dundinanimin yitere ɗum dillintamin si goɗɗo maatini yeeso amen fi meɗen jokki diina ɗum memmintamen si goɗɗo ñaaɗanimen ɗum ittatamen kame woni si goɗɗo taƴike men o woppimen o hawtimen o piyimen o waɗimen ko o waɗi menen men luttay e ka diina felore felowo eggintamen e makka ɓe maaki ɓe hodiye ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam kono neɗɗo haani wonirde si tawi ko diina han woni ko faalaɗa jokkude ko ɓe wona ibnu adama mo tawata ko goɗɗo felatama e diina allahu kan ɗum dillintama hay hunde wona an fuɗɗa feleede wona an fuɗɗa feleede allah tabaraka wa taala kanko e hoore makko o tagi tagore ɓe felimo o tagi tagore ɓe jantanike mo ayibeji o tagi tagore ɓe yennimo nelaɓe makko ɓen e hoore mum ɓen e teddude e mawnude ɓen felama ɓen aybinama ɓen yennama ko an woni ko hisata ɗum wona an oɗum goto e karamokoɓe maaki o wi wallahi law sahiba al insanu jibrila lam yaslami almar'u min qila wa qala laqad qila fi llahi aqwalun musannafatun tutla idha ruttila alqur'anu tartila laqad qila anna lahu sahibatan walla inna lahu sahibatan wa waladan zuran alayhi buhtanan wa tablila hadha qawluhum fi llahi khaliqihim fa kayfa idha qila fina ba'du ma qila karmo kojo on maaki wonde o wondiri allahu azza wa jalla an ɓiɗɗo adama haysi ko an e jibrilu wondi haraka jibrilu yaari o ko ono wondi a hisata e yimɓe ɓe ɗum haysa ɗaɓɓade hara ko an e jibrilu wondi a hisata ene annabi isa tiiɗuno wondugol e jibril ka allahu wi wa ayyadnahu bi ruhi alqudus min tiiɗiniri mo wondugol e jibrilu alayhi salatu wassalam kono ɗum e ɗum mum ɓe hisaali alyahudu darino inni wonde ko ɓe waladu zina wonde ko ɓe ɓiɗɗo zina annasara woɓɓe dari inni ko kamɓe woni allah woɓɓe maɓɓe dari inni wonde ko ɓe sharikun lillah ko ɓe kafidiɓe allah woɓɓe e maɓɓe inni wonde ko ɓe ibnul lillahi ɗum ɗo fof ko ayibeji ɓe jantani annabi isa alayhi salatu wassalam kono si tawi en daari allahu tabaraka wa ta'ala mo tawata on ko kanko tagi tagore nden kanko tigi o tagiɓe karmokojo on maaki
ɓe aybinimo kanko allahu ɓe yennimo kanko allahu o jantani en ɗum ka qur'anare makko ko tata ko luttete ɗum jangede tanke hinde jangede alyahudu ko honɗum wi'uno ɓe inni uzairun ibnullah annasara inni honɗum almasihu ibnullah alyahudu inni wonde uzairu ko ɓiɗɗo allah annasara inni annabi isa ko ɓiɗɗo allah kuffaru quraish ɓe inni almalaikatu banatullah ɓe wi allahu jombu jinnaru wona o wiri noon wa ja'alu baynahu wa bayna aljinnati nasaban wo jinnaru no jibinanimo malaika ɓen inasan ko ɓe ɓiɓɓe rewɓe allah tabaraka wa taala wi en lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad kanko tabaraka wa taala o wi subhanahu an yattakhida min waladin senaye wodanimo kanko allahu nde jogitoto ɓiɗɗo haaju makko ala e ɗum on waɗi so wi wa qalu ittakhada arrahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu alsamawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani waladan wama yanbaghi lirrahmani an yattakhida walada in kullu man fi as-samawati wal ardi illa ati arrahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda allahu wi wonde ɓe darike ko kala e maɓɓe inni allahu no mari ɓiɗɗo allahu wi laqad ji'tum shay'an idda ko gomɗi pellete on addi hunde nde tata ko kanude bonde hunde mawde o wi takadu samawatu yatafattarna min asamawoji ɗi ndi e ɓiinde ɗi feccoto ɗi seeko ɗi yana e hoore ɓeeɗo yimɓe wonɓe hoolde ɗum ɗi halkaɓe wa takhirru ljibalu hadda wa tanshaqqu l ardu wa takhirru ljibalu hadda leydi ndin e hoore mayri ndi eɓɓiinde ndi feccoto ndi moɗa ɓeeɗoɓe fof ɓe halko pelle ɗen kadi eɓɓiino nde ɗi feccoto kanɗe tigi e hoore majje ɗe yana e hoore ɓeeɗoɓe halko sabu wonɗum an da'u lirrahmani walada fiiɓe inni allahu azza wa jalla no mari ɓiɗɗo asamawuji ɗin tikkani ɓe leyɗe ɗen tikkani ɓe pelle ɗen tikkani ɓe allahu azza wa jalla tikkani ɓe andarɗa yiɗɗaɓe ñembinɗaɓe kellanɗaɓe jammitiɗa inɗe maɓɓe jooɗiɗa puyɗuɗa e ndaarugol ɓe joɗɗa e ndaarugol balo yahudi e nasara aksaruhum ko ɓe yahudu walla nasara woɓɓe no toon ɓe ala hay diina an ɓeɗo ɓe tawata ko dariɓe inni allahu azza wa jalla no mari ɓiɗɗo woɓɓe maɓɓe no wi hay o woodaka woɓɓe maɓɓe no inni annabi isa e allahu on ko ɓe gooto ko allahu tippi wonti e nder annabi isa ɓe woni gooto a yi'a ɗum ɗo fof tawa ko ya jooɗo ndaara ɓen ka puyɗata kellana ɓen sonka fi ɓen an e siɗɗo ma julɗo yeddotiron fi ɓen an e siɗɗo ma julɗo haɓon fi ɓen jooɗoɗa ɗo waktu noddinane ka juulirde a yaata jooɗoɗa ɗon darsuji ɗin ka juulirde a yaata jooɗoɗa ɗon ɓengure maɗa nden no habbi ma ka suudu a yaata daroɗa puyɗa ɗon ene an ɓeeɗo ko ɓe wi kon allahu no mari ɓiɗɗo an ɗum ŋañalima ko pelletti ŋañima jotta ko ndaaraɓe ndaren ɓe ŋañiɓe wona imam ahmad ibni hambali se ndaari ka sabakatul hanabila imam ibnu saadin ɓe janti nder ton wonde imam ahmad ibni hambalin kamɓe hari si ɓe ɓanti yitere maɓɓe ɓe ndaari annasarankeejo imam ahmad munnayno gite maɓɓe ɗen ɓe fillitotako laarugol mo laawol ɗimmol ɓe landa ko fiihon ɗum waɗan ton ɗum ko ono yo imam ahmad ɓe maaki inni la uhibbu an yanzura ila man asbata lillahi waladan ɓe maaki min mi yiɗa yo mi ndaaru neɗɗo mo tawata ko innuɗo allahu no mari ɓiɗɗo qis baynaka wa bayna al imami e ɓi hakkunde ma e hakkunde imam ahmad ibni hambal yarli ko o gootum ɓe noon dari alhaali maɓɓe o nooni allah azza wa jalla ɓeeɗo ɓe wolimo konnguɗi bonɗi yahudi inni yadullahi maglula ɓe inni junngo allah ngonno kolmbi yahudi wi inna allaha faqirun wa nahnu agniya ɓe inni allahu ko baaso wonde ko kamɓe woni alɗuɓe ɓen kuffaru qurayshin ɓe dari ɓe setti leɗɗe e ko nandi sifanin piiji e kaaje ɓe inni ɗum ɗon sertata e allahu ko beɓe wonda ɓe areno ka hajjugol maɓɓe ɓe inna labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka illa sharikun huwa laka tamlikuhu wa ma malak
ɓe inna ɓen notike ma ko ayyo joomi men notike ma kafidiɗɗo alanama siwana ɗiɗo ɗi tawata ko ɗi temeɗɗe tati e capanɗe jeegoɗo e ɗiya luttuɗi ɗi men jogiti ka amen e ɗi men wallini e nokkeeli goo ɗiɗo ange majji ko be kafo ɗiɗo on fertata kono noon ko an jeyi ɗi jeyi kadi kala ko ɗi jeyi kon kono ko on kafiduɓe goy tamlikuhu wa ma malak joni oɗo neɗɗo si o ndaari ɗum ɗo allahu azza wa jalla kanko tagi ɓe karmokojo maaki hada qawluhum fillahi khaliqihim o wi heno konngol maɓɓe ngol e allahu taguɗo ɓe o wi fa kayfa ida qila fina badu ma qila ko honno si enen wowlama e meɗen yoga ko wowla arayno wonani e hunde hawnide bo en jangi qur'ana e yi ko heferaɓe wi nelaɗon alayhi salatu wassalam inɗe jelu e sifaji jelu kanuɗi ɓe tabintinani nelaɗo ha allahu azza wa jalla wi innakum la fi qawlin mukhtalif onon tigi taw e nelaɗo amen o hiɗo lurri ko wowlon e makko woɓɓe no winde ko feetuɗo woɓɓe no wiide ko yimowo woɓɓe no wiide ko mo jinna woɓɓe no wiide ko o aaƴoto woni tindi e pillitti yimɓe e taaliji aranɓe woɓɓe mon no winde ko jinna cheytan woni addude makko woɓɓe mon no winde yawno jangga e woɓɓe goo wadda innakum la fi qawlin mukhtalif onon hiɗon e konngol ngol tawata ko luutondirgol e finelaɗo amen iɗan neɗɗo la tahafu fillahi lawmata la'imi wata hulu e hedde allahu azza wa jalla felore felowo ɗum kam menelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani e ɗeɗo hadisaje ɗiɗi ɗe tawata koye majje woni ko darotoɗen inchallahu azza wa jalla si tawi hawri en heɓoyi jonde goo janngo bi idnillah jokkitaɗo yewtere nden fii ko yowdiri e nooneji ko wiyete ko nunɗal ko wondude e hombo woni ko nunɗete e muɗum e ko honno woni ko nunɗirte bi idnillahi azza wa jalla haray nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani e wonde neɗɗo si woni nunɗuɗo ɗum no jeeha e ko ɓannoytamo ka allahu tabaraka wa taala yawma alqiyama ɗaare hadis abi hurayrata on radiallahu anhu wonɗo on ka sahihayni ɓe maaki sabatu yudilluhum allahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu fa bada'a annabiyu sallllahu alayhi wa sallam biman bilimami al'adili kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema yimɓe jeɗɗo mana groupaji jeɗɗo yimɓe no woodi aroyeɓe ñalande ɗargal ɓen ɗon allahu tabaraka wa taala ɗowdino yeyɓe ka ley ɗowdi makko ñande tawi ɗowdi ala sina ndin ɗum nde fof no daro ka lakkere to ɓen ɗon allahu azza wa jalla addeɓe ka ley ɗowdi makko ɓe wona ɗum teddingol ɓe mawningol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe fuɗɗori hombo imamun adilun almamijo mo tawata ko nunɗuɗo si innama noon almamijo enen haqqille meɗen ɗen ko yaada fof ko julnowo on ka juulirde karmo koɓɓen ɓe maaki si innama al imamu ko alladi yu'tammu bihi ko on mo tawata ko ñentinteɗe ko on mo tawata ko halfinaɗo fiyakuuji tagore nden foti kanko neɗɗo on ko o halfinaɗo fiyakuuji dawla maɓɓe on walla ko o halfinaɗo fiyakuuji ko yowodiri e fiyake diina maɓɓe kam ma ɗum ko yimɓe mottodiri o halfina alhaali maɓɓe on ma ko o neɗɗo mo tata ko o halfinaɗo ɓe nguure ɓeɗo fuu ko ɓe almamiɓe e nokku ka ɓe halfinaɗo si tawi kanko neɗɗo on ko o lamɗo leydi o wona nunɗuɗo si tawi hawri ko o ministre jo o wona nunɗuɗo si tawi hawri ko o gouverneur jo o wona nunɗuɗo ko noon yaari ha hewtoya e secteur jo on e hoore muɗum on kadi wona nunɗuɗo si o woni nunɗuɗo yawma alqiyamati allahu azza wa jalla waɗoyaymo ka ley ɗowdi makko ko wona noon si o woni ardiɗo ka juulirde o wona neɗɗo mo tawata ko nunɗuɗo neɗɗo mo o ñaaki neɗɗo wowlanayɗo yimɓe ɓen goonga oɗo kadi si o aroyi yawma alqiyama bi idnillah allahu azza wa jalla waɗaymo ka ley ɗowdi makko ñande tawi ɗowdi ala si wona ndin si tawi hawri o woni laamiɗo dental yimɓe ma o woni mo andanɗa hoore maɗa ko o ardinaɗo ɓen nguure o nunɗa e ɓen ɗon si tawi o golliri nunɗal tawi o ñaaki o kadi no foda wonde yawma alqiyamati allahu azza wa jalla bi idnihi o waɗaymo ka ley ɗowdi arshi makko kanko allahu subhanahu wa taala ko wona noon e oɗo hadisa kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ɓanginani en kadi wonde ɓeɗo nunɗuɓe ɓe aroya yawma alqiyamati hara heɓe ɓattinaka allah woni hadis
oɗo Amr ibn al-As radiyallahu anhu hadise wondo ka sahihu muslimin nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki innal muqsitina inda allahi ala manabira min nurin an yamini arrahmani kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ɓeɗo nunduɓe ñalande dargal ɓe aroyay tawa ko ɓe waɗanaɓe mimbaruji ɓe darnante gangune tawa ko gangune annora koye hoore ɗin ɗon ɓe wonoyta kamɓe gangune ɗe tawata ko gangune annora waɗaɗe ka ley ɗowdi arshi makko kanko Allah azza wa jalla koye hoore ɗen ɗon ɓe ƴawata ɓe wona e hoore majje ɓe wona kadi sengo ñaamo makko kanko Allahu azza wa jalla nelaɗo on maaki kilta yadayhi yamin ɓe maaki juuɗe makko ɗen ɗiɗin noon ko ɗe ñaame oɗo ko hadis mo tawata hiɗen hatonñini andugol ko honɗum woni maana makko e ko karmo koɓɓen jantiko gogo taw nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tabintini e makko wonde Allahu azza wa jalla no mari juuɗe ɗiɗi kilta yadayhi wonde kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo mari juuɗe ɗiɗi ɗon ɗo ko amrun sabit ene wawa asha'ira inna ɓe finnama juuɗe Allahu ko doole makko ɗen ko bawɗe makko ɗen Allahu azza wa jalla no ɓuri en andude ko honɗum woni hakkunde juuɗe e doole si o wi mo mari juuɗe o ɓanginani en ɗum ka qur'ana e nokkeeli heewɗi yahudu tigi wi Allahu no mari jungo ɓe inni yadullahi mahlula kamɓe e bondenede e makko Allahu azza wa jalla wi wonde gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha o wi juuɗe makko ɗen ɗiɗi ko nannelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓangini ɗo kilta yadayhi yamin joni koye jaɓ wonde ko juuɗe o mari ɗe nanda e juuɗe tagore makko nden hay hunde wanno woɓɓe innede sa indi mo mari juuɗe ara yanandindini e juuɗe tagore nden wona mu'tazila kañum ma e jahmiya ɓe jantori noon e jaɓaɗo ko waɗi en fof men ɗen andi kedoru no mari juuɗe demuru no mari juuɗe kono fi'a inni ɗum juuɗe haray holli juuɗe maɗen e juuɗe mayron ko goto oye demuru no mari yeeso ala ko wiya sina yeeso demuru ndu ala ko wiya sina yeeso nagge ngen ala ko wiya sina yeeso bareru ndu kano mari inde goo ala kono fi'a inni ɗum ɗon no mari geece holli geece munnen e geece e yeeso ma ngon an ko goto wona goto idan Allahu azza wa jalla ko ɓanginani en mo mari kon en jaɓa en mo mari kanko tum noon andi no way nanda e tagore makko nden ko mari ko jonno wiwgol juuɗe makko ɗen ɗiɗin noon ko ñaame ko honɗum woni manamu waɗi no wari hadise goo wonɗo ka wona cheikh mouhamad ibni abdulwahabi ɓe jantimo ka kitabu tawhid hadis abdullah ibni umar ka tawata neɗɗo alyahudankejo arno o janti yeeso nelaɗon alayhi salatu wassalamu ko hawni wonde yawma alqiyamati Allah tabaraka wa ta'ala waɗa yoga e tagoreji ka jungo makko ñaamo o waɗa yoga e tagoreji ka jungo makko nano nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jani tabintingol konngol alyahudankejo idan e on ɗon hadis ɓe holli Allahu no mari ñaamo himo mari nano karmo koɓe maaki ko honno woni ko tummidirirten ɗeɗo hadisaje ɗiɗi ko waɗi ɗen hattonjini e muɗum ana cheikh mouhammad salih al uthaymin rahimahullah القول المفيد ما شرح كتاب التوحيد وانا نو شيخ فوزاني هورم حفظه الله كدفتر ما بيتين إعانة المستفيدة شرح كتاب التوحيد يكون بيدو بما كي ون أصلهم كتابتكم الله تبارك وتعالى نمر جود الدنيامو كان يمينا ما كقول ما كان بيننا عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين جود ما كنا ندينون كنيامين ko hollugol wonde enen e makko na goto kanko juuɗe makko ɗen ɗiɗin noon no mari doole innatake ko ngooɗa fooli e dow ngooɗa enen noon minen andi si innama ñaamo kaari ngon ko ɓuri heewde kon ko gonɗon ɓuri marde doole nanon ngon haray no loyi amma allahu azza wa jalla ko ɓe maaki kon kilta yadayhi yamin ko hollugol juuɗe makko ɗen ɗiɗin noon no mari doole innatake ngooɗa no fooli ngooɗa no loyi si ngo eɓɓama e ngooɗa ɓe maaki ko ɗum maana kilta yadayhi yamin ay juuɗe makko ɗen ɗiɗin noon ko ñaame ka marugol doole ɗe tawata ko timmuɗe maaki ko ɗum no woni maana yo noon ɓeeɗo ɓe wonoye sengo ñaamo makko kanko allahu tabaraka wa taala
nelaɗo maaki ko homɓe woni ɓen ko alladina yadiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu ko ɓen ɓe tawata ɓe nunɗay fi ɓe ñaawude ɓe oñota ko few ɓe ñaamata ngeynaari e ñaawoore ɓe nunɗay ka ñaawore ma wa fi ahlihim e ka ɓenguureeji maɓɓe kadi ɓe nunɗay hakkunde sonnaaɓe maɓɓe ɓen ɓe oñotaako e ooɗa e dow ooɗa ɓe nunɗay hakkunde geɗalɓe maɓɓe ɓen ɓe oñotaako e dow ooɗa e sengo ooɗa ɓe maaki wama walu e konko ɓe halfina kadi ɓe ardina si tawi ko leydi ndin ɓe halfina dawla o walla ko diina kam ɓe halfina e kala ko ɓe halfina kon ɓe nunɗay e muɗum hara ɓe tooñaali ɓe oñaaki aray ɗum ɗo ko huunde nde tawata ko hollay nde en koko wiyete nunɗal no mari nafoore moolanade yawmal qiyama si neɗɗo on jogitike ɗum aray noon koko innete anwa'ul adli nooneji nunɗal ngal karamo koɓɓen no fecci ɗum fecce ɗiɗi ko al adlu ma'a allahi jalla wa ala wal adlu ma'a al khalqi fi ibaratin ukhra al adlu ma'a al khaliqi jalla wa ala wal adlu ma'a al khalqi bimana ko nunɗugol wondude e oɗo mo tawata ko taguɗo on e nunɗugol wondude e tagore nden ko tawata no fecci no woodi al adlu ma'a an nafsi no woodi al adlu ma'a al ahli no woodi al adlu ma'a kathirin min al khalqi ɓe anndanɗa hoorema ɓen ɗon fof kaɓe duwaɗa nunɗude wondude e muɗum ɓe allahu azza wa jalla fawma ɗum e mum aray inchallahu azza wa jal si tawi hawri jonde goo heɓoyike bi idnillahi tabaraka wa taala en aroyay e fi ɓangilngol ɗum ɗon torike mo kanko allahu subhanahu wa taala yo waɗo e yimɓe ɓe tawata ko nunɗuɓe o tabintinen e hoore ngal ɗo nunɗal o itta en e jamfa o itta jamfa e meɗen o itta en e tooñe o itta tooñe e meɗen o waɗa e yimɓe ɓe tawata ko tabituɓe hoɗo goonga hakkindiɓe e makko woni ka tummomo kanko allahu subhanahu wa taala o ɗaɓɓi fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdahu wama kana fihi min khata'in wa zalalin fa minni wa min alcheytani wallahu wa rasuluhu minhu bara aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum lisairi almuslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwa alghafuru rahim wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا نحصي ثناء عليه هو جل وعلا كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد مستمعي الأكارم أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى ويرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يتي الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يتدهور مكو ويمر إن يتمو فانكو الله سبحانه وتعالى هندو يتور نغو فدي ميري kanko allahu jalla wa ala neminɗo e dow meɗen nemaji mawɗi nemaji tedduɗe tawi ko woni e dow ɗinɗon nemaji ko jokkinede kaaɗo diina islamu jokkine oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam
enen jarnamo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala hide yettamo e dow dendangal nemaji makko ɗin e seedi ke wonde reweteɗo e goonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala gooto mi seedi ke wonde nelaɗo on Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam koɓe jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala nelaɓe makko kanko Allahu jalla wa ala yo Allahu tabaraka wa ta'ala ɓeydu mantore nden e kisangal e dow maɓɓe e dow dendagal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗo gomɗinɗo jiyaɗo e yimɓe suudu maɓɓe e kala kadi artuɗo jokki oɗo sunna maɓɓe ha ñalande darngal haray ɓawti ɗum mi salmini on ngoɗo salminago islam salminago ngo tawata ko ngo neɗɗo julɗo haani salminde siɗɗo makko julɗo salminago ngo tawata Allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗum o salminoyta ɓeeɗo yimɓe yiɗaɓe makko kanir aljannaji salminago ngo tawata ɓeeɗo malaikaɓe makko ko ɗum ɓe salminoyta ɓeeɗo yiɓɓe makko kanko Allahu jalla wa ala kanir aljannaji salminago ngo tawata kamɓe tigi ɓeeɗo yiɓɓe makko yiɗaɓe makko yimɓe aljanna kamɓe kadi ko ɗum woni ko ɓe salminoyta hakkundaji maɓɓe kanir aljannaji tun salminago ngo tawata hingo teddi hingo mawni الله تبارك وتعالى ووي سلام قولا من رب رحيم أي بمعنى كونغول كسل مولا ناغل إمورد كمكو كانكو الله تبارك وتعالى يوونه إدو بيدو يمبي بتواتكو لفتي بمكانكو الله جل وعلا رونو بمكانكو تبارك وتعالى فيوندو بونو كانغورنان أدونا دو وننو ويري والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الله عز وجل وي وند ملائكة ببن بناتن ويبيدو يمبي الجناجي كلا دمبو دي الجنة دن كم بيدو ملائكة بسنة بيدو يبي الله بتولنا بيدو يبي الله بورنا بيدو وليا بي الله تبارك وتعالى بإن بي وند سلام عليكم كسل الله تبارك وتعالى وني إدو مودون هنده بما صبرتم سبكوكو تبي أمنينو كنغردان أدنا تبي تدون إدفتغل مكانكو الله تبارك وتعالى بويا بفنعم عقب الدار وبلت مؤيبتني jiyaɗo allahu tabaraka wa ta'ala mo tawata ko oɗo aljanna woni battane makko ɗin wona noon allahu jalla wa ala wi wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam e aya go o wi wa tahiyyatuhum fiha salam o wi ɓeɗo yiɓɓe makko yimɓe aljanna ɓen ñalande dargal ñande ɓe hawroyi e joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala kamɓe ko ɓe hiwrondirirta nden ñanden ko bugondirgol konngol salminago si ɓe naati kadi ka nder aljannaji ko ɗum ɗo woni ko ɓe hiwrondirta ɗum waɗi si tawi eno hanani en hattirde hanugol enen e hoore meɗen yen jogito ngoɗo salminago hakkundaji meɗen enen ɓeɗo julɓe araymi mi salmini on ngoɗo salminago inchallahu jalla wa ala wono ɓe makirani en noon ka ardinande maɓɓe hande e oɗo kikiɗe tedduɗo e nder nduɗo suudu allahu azza wa jalla en jokkitoto oɗo mawdu'u mo tawata ko mo fuɗɗinoɗen hanki mo tawata unwanu makko on ko al-adlu ngal ɗo nunɗal ko wiyete al-adlu ngal ɗo nunɗal ko hunde nde tawata fiyake muɗum no mawni ko hunde nde tawata yewtugol ɗum no hatonjini e waktu yaajuɗo fiyo yewtere nden nde laaɓu fiyo yimɓe ɓen e hoore muɗum ɓe wawu faamude ko sabu ɗum waɗi haa si tawi hawri taƴuɗen kañum yewtere nden waɗuɗen nde jondeji ɗiɗi fi haa faamen ko honɗum woni tigi tigi ko allahu tabaraka wa ta'ala e ko nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama
e ɓeeɗo karamokoɓe mofteɗen ko ɓe ɓangini kon ko wiyete kon ngal ɗo nunɗal hanki e ndeɗo jonde meɗen aranere en ɓanginno ko honɗum woni ko wiyete kon al adlu nunɗal ngal ka haala arabu kañumma e ka sharia diina meɗen ko honɗum woni ko karamokoɓe arabu ɓen karamokoɓe ɓe tawata ko janguɓe luga ɓen ko honɗum woni ɓenɗon karamokoɓe ko ɓangini ko wiyete kon al adlu ka haala maɓɓe e ko honɗum woni ko karamokoɓe sharia on kadi ɓangini kon ka sharia ko honɗum woni ko innete al adlu yeeso ɗum ɓanginɗen kadalika wondema ko wiyete nunɗal ɗo ko hunde nde tawata hinde himmi hinde hitti moƴƴa ko waɗi allahu azza wa jalla holli en ka deftere makko teddunde wonde ngal ɗo nunɗal ko fiyo ngal ɗo ñiiɓu kanko tabaraka wa ta'ala o neliri ɓeeɗo nelaɓe makko ɓe dendangal maɓɓe ko fiyo ngal ɗo ñiiɓu kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tippiniri ɗeɗo defte makko ɗe dendangal majje ko fii yo ngal ɗo nunɗal ngal ñiiɓu ngal tabita kanko allahu azza wa jalla woni ko o tippiniri ɗiɗo shariyaji ɗi dendangal majji yeeso ɗum holluɗen kadi yogay ayeje ka allahu tabaraka wa ta'ala yamiri nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nunɗugol e kanko allahu tabaraka wa ta'ala ka o yamiri en nunɗugol e yogay hadisaje ka nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ɓanginani en ɓure ko yowwodiri e fiyake ngal ɗo nunɗal wonande ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko nunɗuɓe aray hande inchallahu tabaraka wa ta'ala yewtere meɗen nden ko luttirɗen ko fi ɓangingol ko wiyete kon anwa'ul adli nooneji ngal ɗo nunɗal karmokoɓe ɓen ɓe maaki rahmatullahi alayhim ɓe maaki wonde al adlu ko ala naw'ayni ko al adlu ma'a al khaliqi wal adlu ma'a al khalqi ɓe maaki wonde si innama nunɗugol tagaɗo on si tawi hawri o wonay nunɗuɗo mo tawata ko hattuɗo e nunɗude wonno e nunɗal ngal tigi ko be o nunɗa wondude e taguɗo on ɗum woni allahu tabaraka wa ta'ala kanko jiyaɗo on kadalika o nunɗa kadi wondude e tagore allahu tabaraka wa ta'ala nden si tawi hawri kanko neɗɗo on o nunɗi wondude e joomi makko taguɗo mo o woni allahu azza wa jalla kanko neɗɗo on o nunɗi wondude e tagore allahu tabaraka wa ta'ala nden haray kanko oɗo neɗɗo o woni neɗɗo mo tawata ko nunɗuɗo ka allahu azza wa jalla amma si tawi kanko neɗɗo on o nunɗi hedde makko e joomi makko tabaraka wa ta'ala sengo tagore allahu tabaraka wa ta'ala nden o nunɗani ɗum ɗo wonay taw sabu ha tawa o kontete ka allahu azza wa jalla o nunɗali hay sengo allahu tabaraka wa ta'ala no haniri non ko wana noon si tawi hawri kanko neɗɗanke on o nunɗali bange allahu azza wa jalla o ari o nunɗi hakkunde tagore allahu tabaraka wa ta'ala nden ko neɗɗo mo tawata o kontete ka allahu azza wa jalla neɗɗo mo nunɗali idan fiyo nunɗu ko ɓe o moɓidira ɗiɗo noneji ɗiɗi none arano on al adlu ma'a allahi jalla wa ala none ɗimmo on al adlu ma'a khalqihi tabaraka wa ta'ala none arano on ko nunɗugol wondude allahu subhanahu wa ta'ala none ɗimmo on ko nunɗugol wondude e tagore makko nden kanko allahu azza wa jalla aray sen letti annawu al awwalu oɗo none arano ɗum woni al adlu ma'a allahi jalla wa ala nunɗugol wondude e allahu subhanahu wa ta'ala maana muɗum ko ɗum woni an tuaddiya ila allahi tabaraka wa ta'ala haqqahu wa min dhalika أن تثبت له ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتنفي عنه جل وعلا ما نفى عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تتبعوني إنما نندقل في الله جل وعلا ko ɗum woni an neɗɗo on nde tottata faade e makko haqqe makko on kanko allahu jalla wa ala timmina haqqe on hara a ɗuytaali on ɗon haqqe a janfaaki e makko a tooñaali
no jiya non e ɗum ɗon ya tabintinanmo kanko allahu tabaraka wa ta'ala kala kanko allahu ko tabintinani hoore makko e ko nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe tabintinanimo kon riwanamo kadi kanko allahu jalla wa ala kala ko o riwani hoore makko kon e ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe riwanimo kon ɓe yaari ka hedde tottugol haqqe makko on kanko allahu tabaraka wa ta'ala enen ɗo no gasa wirnake hay gooto e meɗen ko honɗum wi'ete haqqullahi jalla wa ala ala l ibad haqqe makko on kanko allahu subhanahu wa ta'ala e dow jiyaɓe makko ɓe ko waɗi ɓe ndaari ka qur'anare makko teddunde kanko allahu tabaraka wa ta'ala himo janti ɗon e nder aya gooto haqqeji ɗi tawata ko haqqeji 10 karmo koɓe ɓe noddiri on ɗon aya ayatul huquqi l 10 aya mo tawata ko moftuɗo haqqeji ɗi tawata ko ɗi 10 ɗi allahu tabaraka wa ta'ala waɗɗini e dow meɗen ɗi tawata no waɗɗi e yen tottu haqqe kala wonande on mo tawata ko kanko woni ko haton jini ko kanko woni bi ma'ana ko handi e on ɗon haqqe kanko allahu tabaraka wa ta'ala o fuɗɗori jantanagol en oɗo haqqe makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a allahu azza wa jalla o wi rewemo kanko allahu tabaraka wa ta'ala wa la tushriku bihi shay'an wata on kafidu e makko hay e hoone si tawi hawri en ndaari oɗo kalima en taway ko kalima mo tawata ko waaliɗo e hoore fecce ɗiɗi feccere aranere nden ko amrun min allahi jalla wa ala feccere ɗimmere nden ko nahyun minhu tabaraka wa ta'ala hada al amru huwa a'zamu amri llahi tabaraka wa ta'ala wa hada an nahyu huwa a'zamu nahyi llahi jalla wa ala e ndeɗo feccere aranere ɗum ko yamirore immorde ka makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala ndeɗo feccere ɗimmere e ngol ɗo konngol ko haɗore immorde ka makko kanko allahu azza wa jal ndeɗo noon yamirore nde kanko allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri ɗo ko ndeɗo ɓuri mawnude e dendangal kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko yamiri kon ko ndeɗo kadi ɓuri hittude e dendangal kanko allahu jalla wa ala ko o yamiri kon ko wona noon nde haɗore nde o haɗi e ngol ɗo konngol ko ndeɗo haɗore ɓuri mawnude e dendaningal haɗoje ko allahu tabaraka wa ta'ala haɗi kon ko ndeɗo haɗore kadi ɓuri handude e tertede edi dendaningal haɗoje ko kanko allahu tabaraka wa ta'ala o haɗi kon ndeɗo yamirore nde kanko allahu azza wa jalla o yamiri ko ɗum woni ka o wi ɗon wa'budu llaha rewe allahu tabaraka wa ta'ala ko pelleti hiɗen anndi wonde ngal ɗo dewal ngal allahu tabaraka wa ta'ala yamiri en ɗo ye en waɗu ko ngal ɗo woni kanko allahu azza wa jalla ko o tagiri en fii muɗum kanko joomi meɗen o ɓanginani en ɗum ka qur'anare makko teddunde allahu azza wa jalla o wi wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde min mi tagiraali jinnaji ɗin ɗi dendangal majji e noone muɗum fof e yimɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe e noone maɓɓe fof illa liya'buduni siwana fiyoɓe rewan siwana fiyoɓe waɗu yamiraaɗi an ɗin ɓe woɗɗito haɗoje an ɗin allah tabaraka wa ta'ala ko ngal ɗo dewal woni ko o tagiri en fii muɗum ko ɗum waɗi kanko allahu azza wa jalla o holli en wonde ɗum ɗon ko haqqe makko mawɗo e dow meɗen o wi wa'budu llaha ye rewmo kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko wona noon kanko allahu subhanahu wa ta'ala ngal ɗo dewal gootal o ɓanginiri kanko subhanahu wa ta'ala fi maggal e ayeje heewre allahu tabaraka wa ta'ala o wi ya ayuha nnasu ubudu rabbakum alladi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun o wi hey ko onon yo yimɓe hule joomi moɗon tabaraka wa ta'ala rewonmo kanko allahu tabaraka wa ta'ala on mo tawata ko kanko woni ko tagi on o tagi ɓemɓe tawata kadi ko aditiɓe on ko kanko woni ko tagi on on dendangal moɗon wono wiri noon allahu khaliqu kulli shey kanko allahu tabaraka wa ta'ala woni ko tagi kala hunde tagane
wana wiri non e aya go wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira o tagi kala hunde tagande kanko Allahu azza wa jalla o edditi mayre hattirde eddugol Allahu azza wa jalla o noddi en do en dendangal meden o wi'i en rewmo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala tagudo en on ɓeɗo nelaɓe ɓe o neli ko atti nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓeɗo ɓe dendangal maɓɓe ko ɓe nodduno yimɓe maɓɓe ɓen ko yoɓe rew Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu jalla wa ala o wi ka qur'anare makko teddunde ka ɓangingol ɗum e ayeje hewde o fuɗɗori annabi nuhu alayhi salatu wassalam o wi laqad arsalna nuhan ila qawmihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره النبي نوح عليه الصلاة والسلام يمر بنغال دو دوال كانكو الله تبارك وتعالى أوي وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كانكو الله أوي من نلك دفاد إبادو عاد كوب أودو سئتو مأتك أندن وني النبي هود عليه الصلاة والسلام kamɓe kadi ɓe makani ɓe ko ono yo yimɓe an rewe allahu jalla wa ala o wi wa ila samuda akhahum salihan qala ya qawmi abudu llaha ma lakum min ilahin gayru wa ila madyana akhahum shuaiban qala ya qawmi abudu llaha ma lakum min ilahin gayruhu ɓeɗo fo ɓe dendangal maɓɓe ko ɗum ɗo woni ko ɓe noddi yimɓe maɓɓe ɓen faade e muɗum idan koko wiyeteɗo ibadatullahi jalla wa ala rewgol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗum cheikh l'islam ibne taymiyata rahimahullahu ɓe waɗani en ta'rifatiji muɗum nokkugoɓe maake wonde ko innete alibadatu ko ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu allahu ta'ala wa yardah min al aqwali wal a'mali aldahirati wal batina kamɓe cheikh on ɓe maaki ko wiyete alibada ko inde nde tawata ko inde moftunde kala ko allahu tabaraka wa ta'ala yiɗi kon o wela immorde e konguɗi wowleteɗi kañumma e golleji golleteɗi foti ko feeñuɗi e majji walla ko suuɗiɗi e majji ɓe waɗi taarifu goo mo tawata ko taarifu hentiɗo moƴƴa neɗɗo on fiya jantanike mo on ɗon taarifu o faamay hattirde faamugol ko wiyete kon al ibada kamɓe cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe maake rahimahullah wonde ko wiyete alibadatu hiya ta'atu llahi jalla wa ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi ala alsinati rusuli ɓe maaki ko innete kon alibada dewalngal rewgol allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni honɗum bi mana ɗoftagol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɗoftora mo honno waɗugol yamiraɗi makko ɗin kanko allahu jalla wa ala woɗɗito haɗoje makko ɗen kanko allahu tabaraka wa ta'ala ala alfinati rusuli e dow ɗenɗe ɓeeɗo nelaaɓe makko maana muɗum ko yawonu neɗɗo mo tawata ko arewowo mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala waɗa yamiraɗi makko ɗin tertoɗa haɗoje makko ɗen tawa ɗum kadi koye hoore laawol nelaaɗo mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala o neli on faade e maɗa ay bi ibaratin ukhra ko ya jogito kaɗo diina makko kanko allahu azza wa jalla hara koye hoore oɗo sunna nelaɗo makko mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala o neli faade e maɗa ko ɗum ɗo wiyete al ibada allahu azza wa jalla ko ɗum ɗo ɓuri mawnude e dendangal kanko subhanahu wa ta'ala ko o yamiri ko haɗore nden kanko allahu azza wa jalla o wi wala tushriku bihi shay'a bimana si tawi on rewaymo kanko allahu tabaraka wa ta'ala e nder ko rewatonmo kon wata on kafidu e makko kanko allahu azza wa jalla e ko o hertori kon hay e hunde wata on kafidu e makko kanko allahu jalla wa ala e ko o hertori kon hay e gooto wala tushriku bihi shay'a ndeɗo haɗore kadi ko ndeɗo wiyete a'zamu nahyillahi tabaraka wa ta'ala ko ɓuri mawnude kon e dendangal ko allahu tabaraka wa ta'ala haɗi kon ko shirkangol mo kanko allahu jalla wa ala si kala hande yimɓe ɗuɗuɓe kamɓe ɓe waɗi oɗo shirku ɓe hayfini oɗo iblisu alayhi la'na ardani ɓe noon o sowwontiniɓe ɓe hayfini oɗo shirku ɓe mawnini geddigoɗi tawata shirku on no ɓuri ɗin ɗon mawnude hattirde mawnugol ɓe ndaari yimɓe heewɓe si tawi hawri a darnaniɓe ɗo neɗɗo mo tawata ko karamo ko baafiniijo neɗɗo mo anndanɗa hoore maɗa ko soɓuɗo
a darnaniɓe ɗo neɗɗo mo tawata ko yarowo beere ɓe innete yarowo beere on no boni ɓuri oɗo karmo ko baataniijo si tawi a darnaniɓe ɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo fiimowo dorogu neɗɗo mo tawata ko yimowo ko amowo a darniɗa neɗɗo mo anndanɗa hoore ma ko yahowo ndaaro loototoɗo naseele shirku waɗɗotoɗo talki shirku o waɗa kurundawo shirku kañumma e jawe muɗum hirsanowo jinna tawa himo gongini ko ɓeeɗo ndureɓe ɓeeɗo mbileɓe jantantomo kon ɓe innete wonde oɗa neɗɗo yimowo amowo no boni ɓuri oɗo neɗɗo mo tawata ko shirkanowo allahu azza wa jalla tawi fiyake on ko bilak ko ɓuri mawnude e ko allahu tabaraka wa ta'ala o haɗi kon fof ko wiyete shirk o raddi kanko allahu azza wa jalla o holli en wonde neɗɗanke si tawi hawri o maayidi e oɗo shirku kanko allahu tabaraka wa ta'ala madama ko shirku mawɗo kala ko tawata ko shirku mawɗo e kala bakkatu mo tawata na o shirku kono himo yotti daraja shirku mawɗo sifa kufru mawɗo kañumma e nafiqaku mawnugu kañumma e bid'a mo tawata ko mukaffira yaltinowo islam allahu wi wonde ɗiɗo mo maayidi e majji o yaafota ko on ɗon neɗɗo kono noon himo yaafo kala ko hewta ɗum ɗon wonande on mo o muyi yaafagol o inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ay ma huwa adna min dhalika liman yasha ɗum walli en wonde si tawi hawri neɗɗanke o woni neɗɗo mo tawata ko yarowo beere kanko neɗɗo on si tawi o dagina nden ɗon beere ko neɗɗo mo anndanɗa hoore maɗa ko sharia diina meɗen kam ɓanginani en wonde ko neɗɗo wono yowo e ley muuyango allahu azza wa jal si allahu o muuyi o yaafoytomo si kanko allahu o muuyi lettugol mo kadi o lettay mo yeru kanko neɗɗon ko faggiti e bakkatu kon summa ba'da dhalika o yaltina kañum neɗɗo on o luttintamo ka yite jahannam amma neɗɗo mayduɗo e oɗo shirku mawɗo allahu azza wa jalla e nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginani en wonde neɗɗo mayduɗo e ɗum ɗo ko o neɗɗo mo tawata ko luttoyowo ka yite jahannama o yaltata e yite ngen few wano o wiri noon innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljannata wa ma'wahu nnaru wama lilzalimina min ansar allahu azza wa jalla wi kala neɗɗo shirkanɗo allahu shirku mawɗo on neɗɗo o eti o wondi e oɗo shirku ha o maayidi e makko o tuubali o ɓoori ɗum ɗon jomi meɗen jalla wa ala o wi wonde on ɗon neɗɗanke ko neɗɗo yiite jahannam ko ton kadi woni ko o luttata o heɓata hay e gooto e ballo wallowomo ha o yalta nder ton ɗum ɗo holli en wonde jakayo ko wiyete shirku ɗo ɗum ɗo ko jeeya ɗum e ko ɓuri e mawnude e kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko o haɗi ko an oɗo ɓiɗɗo adama no hananma ya'a terto ko wiyete shirku si innama shirkangol mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗum woni waɗangol mo kafi diɗɗo kanko allahu jalla wa ala e ko o hertori kon ko tawata kon kanko allahu jalla wa ala o ɓangini nelaɗo makko on ɓangini ko kanko hertori ɗum waɗangol mo kafi diɗɗo e ɗum ɗon ɗum ko hunde nde tawata ko shirkangol mo noon kanko allahu tabaraka wa ta'ala wona woɓɓe waɗirani mo noon kanko subhanahu wa ta'ala kafi diɗɓe ka arsikugol woɓɓe waɗanimo kafi diɗɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala ka ndikkingol woɓɓe waɗanimo kafi diɗɓe kanko allahu tabaraka wa ta'ala ka okkugol jiidi woɓɓe waɗanimo kanko allahu azza wa jalla kafi diɗɓe ka andugol ko wirni woɓɓe goo waɗanimo kanko tabaraka wa ta'ala kafi diɗɓe ka waɗangol neɗɗanke on hijabu sifa ɗiɗo ɗi dendangal majji ko nooneji shirkangol mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala wona noon woɓɓe goo yehi ha ɓe watti sujjande goɗɗum goo ko wonamo kanko allahu ɓe kafidamo woɓɓe goo watti du'ade ɓe toro ko wonamo kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɓe kafidamo woɓɓe goo watti hirsande ɓe ɓattora ko wonamo kanko allahu tabaraka wa ta'ala woɓɓe goo watti faaborde ɓe wallinora e piiji ɗi tawata wawataɗi sina allah ɓe faabora ɓe wallinora e ɗinɗo goɗɗum goo ko wonamo kanko allah imma tawa ko malaikaɓe ɓe waɗani ɗiɗi jantide ɗo walla ko nelaaɓe ma annabaɓe ɓe waɗani ɗum ma hara ko waliyaɓe woni ko ɓe waɗani ɗum ma hara ko leɗɗe ma ko kaaƴe ma ɗum ko goɗɗum e mummunteji sifa nayi e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji ɗiɗo fof majji oɗo ɓiɗɗo adama si o wayini haray o tottali haqqe joomi makko on tabaraka wa ta'ala yen tottu haqqe makko on kanko allahu ko yen jogito ɗiɗo ɗiɗi
goo waɗe yamirore nden ɗiɗi woƴƴitoɗen haɗoje ɗen goo ko yen rewmo kanko allahu tabaraka wa ta'ala hara en jooɗaki saloɗen wadde yamiraɗi makko ɗin hara en jooɗaki saloɗen pottitade haɗoje makko ɗen ɗimmitel muɗum ngel wotinɗinenmo kanko subhanahu wa ta'ala hara en kafidalimo hayyi hunde ko ɗum o wi wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a kanko allahu azza wa jalla o janti ɗum kadi e aya goo o wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu joomi maɗa o ñaawi o yamiri o tabintini wonde wata on rewsi wona kanko allahu azza wa jalla gooto kori wata on rew ɓeeɗo malaykaaɓe wata on rew ɓeeɗo nelaaɓe wata on rew ɓeeɗo annabaaɓe wata on rew ɓeeɗo waliyaaɓe wata on rew ɗiɗo talki wata on rew ɗeɗo hurundaaje wata on rew koyɗo dolo koye leppi jeɗɗi e gudo e leppi jeɗɗi wata on rew ɗeɗo jalle wata on rewɗiɗo hay e hunde e majji reweemo kanko allahu tabaraka wa taala gooto taguɗo on o tagi ɗin ɗon ɗi dendangal majji tawi ko kanko allahu azza wa jalla tun fondi e dewal ngal ko kanko tun allahu tabaraka wa taala foddi e dewal ngal o haton handi e maggal kanko allahu jalla wa ala ko ɗum ɗon woni haqqe makko nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wala muad ibni jabalin ɓe ɓanginirani en ɗon e hadise wonɗo ka sahihayni ɓe maaki wonde mi laatino ñande goo ridfa nnabiyi sallllahu alayhi wa sallama ala himarin ɓe maaki mi laatino ñande goo komi naɓoraɗo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama e hoore babu tawi miɗo ɓaawo maɓɓe ala hakkundeyam e maɓɓe kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama illa muakhiratu rahli siwana hirke ɗen hirke ko wonta kon ka hoore babum ko ɗum ɗon wonno hakkunde amen mi yehi ha e nokku kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe noddinmi ɓe maaki ya muad ibna jabalin ya muad ibna jabalin ko ayyo muad ibnu jabal muad ibnu jabalin ɓe maakimi inni labbayka ya rasulallahi wa saadayka mi nootike on ko onon yo nelaami allahu tabaraka wa ta'ala nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe deƴƴi muad ibni jabalin ɓe maaki mi yehi ha e laawol on saati ɓe maakite kadi ya muad ibna jabalin ko ayyo muad ibnu jabal muad ɓe maaki fa qultu labbayka ya rasulallahi wa saadayk mi nootiiɓe kadi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe deƴƴi mi yehi dumunde kadi ɓe maaki ya muad ibna jabalin ko ayyo muad ibni jabal muad ibni jabalin ɓe maaki labbayka ya rasulallahi wa saadayk mi nootike on ko onon yo nelaaɓe allahu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo alayhi salatu wassalam on saati ɓe maakani muad a tadri ma haqqullahi ala alibadi e hiɗa anndi ko honɗum woni haqqe allahu tabaraka wa ta'ala on e dow ɓeeɗo jiyaaɓe makko muad ibni jabalin ɓe maakimi inni allahu wa rasuluhu a'lam ko allahu e nelaaɗo makko on woni ko anndi ɗum muad ɓe maaki me yehi dumunne nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki wonde haqqullahi ala alibadi an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a haqqe allahu tabaraka wa ta'ala on e dow jiyaaɓe ɓen ko yo ɓe rewmo bi ma'ana ɓe waɗa yamiraaɗi makko ɗin ɓe woɗɗito haɗooje makko ɗen hara so feppondiri e sunna nelaaɗo maɓɓe on hara kadi ɓe kafi daali e makko kanko allahu azza wa jalla hay e huunde muad ibni jabalin ɓe maaki me yehi kadi dumunde kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ya muad ibna jabalin muad ibni jabalin ɓe nooti nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on maakani ɓe alayhi salatu wassalam ɓe maaki a tadri ma haqqu libadi ala allahi ida faalu dhalik e hiɗa anndi ko honɗum woni haqqe ko allahu tabaraka wa ta'ala waɗiri kon ɓural e teddungal e yurmede e moƴƴere immorde ka makko o waɗani jiyaaɓe ɓen o fawtaniɓe ɗum si ɓe waɗi ɗum ɗo bi mana si ɓe rewimo kanko allahu ɓe waɗi yamiraaɗi makko ɗin ɓe woɗɗitike haɗeoje makko ɗen tawa ɓe kafi daali e makko hay e hunde hiɗa anndi si ɓe waɗi ɗum ko honɗum allahu waɗantaɓe muad ibni jabalin ɓe maaki fa qultu allahu wa rasuluhu a'lam inni ko allahu e nelaɗo makko on woni ko anndi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki allah yu'adhibahum ko nde kanko allahu tabaraka wa ta'ala o lettataɓe idan
si tawi hawri en ndaari oɗo hadis o ɓanginanayi en wonde haqqe joomi meɗen yon e dow meɗen ko yen rewmo hara en kafidaali e makko kanko allahu azza wa jalla hay e hunde si a wona e nunɗuɗo e fee makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala hara a wonaali neɗɗo janfiiɗo neɗɗo tooñuɗo neɗɗo ooñiiɗo ko ɓe wona neɗɗo mo tawata a waɗa yamiraaɗi makko ɗin woɗɗitoɗa haɗooje makko ɗen hara kadi ko yaadu ɗum e laawol nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wiwde wonde no jeya e nunɗugol e hedde makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala angal ooñagol goo tabintinangol mo kanko allahu azza wa jalla kala ko o tabintinani hoore makko e kala ko nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tabintinani misal muɗum allahu subhanahu wa ta'ala o tabintinani hoore makko inde o tabintinani hoore makko sifaaji yogaaji nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe tabintinanimo kanko allahu inde ɓe tabintinanimo kadalika sifaaji ɗi tawata ko ɗi yogaaji oɗo waɗi si tawi no waɗɗima an kadi ya tabintinanmo ɗen inde tabintinanamo ɗin sifaaji allahu tabaraka wa ta'ala o wi'en ka qur'anare makko teddune wonde walillahi l asma'u lhusna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi ko allahu woodani ɗeɗo inɗe moƴƴe inɗe makko ɗen ɗe dendangal majje ko ɗe moƴƴe kanko tabaraka wa ta'ala o ɓangini mo mari inɗe ko wona noon kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi qul id'u llaha aw id'u rrahmana ayyamma tad'u falahu l asma'u lhusna o wi hey kan nelaaɗo ma kamɓe wonde nodde allahu maɗum noddon arrahman kala inde nde noddirɗon mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala e tabitanɗe moɗen ko kanko woodani inde ɗe tawata ko inɗe moƴƴe ɗen ha kanko allahu azza wa jalla o wi lahu l asma'u lhusna ko kanko woodani ɗeɗo inɗe moƴƴe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓanginani en ka hadisa ɓe hurairata radiallahu anhu wonɗo ka sahihayni ɓe maaki inna lillahi ta'ala 99 isma kamɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wonde allahu tabaraka wa ta'ala no mari inɗe 99 isman ɓe maaki wonde man hafidaha e riwaya goo man ahsaha dakhala aljannata kala on neɗɗo mo tawata o moftiiɗe mana moftugol ɗe ngol no karamo koɓɓen jantori noon kanko neɗɗanke on o anndi mana majje ko honɗum ɗe firi kanko neɗɗanke on o gollitiri konko ɗe firi kanko neɗɗo on o noddiriɗe allahu tabaraka wa ta'ala o anndi ɗen ɗon inɗe makko oɗo ahsaha wa hafidaha nelaaɗon ɓe maaki dakhala aljannata o naata e aljanna wona mujarrad jooɗagol makko kanko neɗɗo on ɗo o hunjoɗe haa gasa o daro hannde kadi o inna ahsaytuha wa hafiztuha min mi moftiɗe mi hunjike ɗe laa ko yo neɗɗanke on eto kanko oɗo neɗɗo o annda ɗe haa gasa kanko neɗɗo on o annda maana majje on haa gasa o gollitira muftada majje ko ɗe tindini kon kadalika o wona neɗɗo noddirowo ɗe allahu tabaraka wa ta'ala o maalitoɗe ɗo oɗo kanko ahsaha wa hafidaha dakhala aljanna bi idnillahi jalla wa ala ilaɗo alayhi salatu wassalam ɗo ɓe tabintinanimo kanko allahu jalla wa ala inɗe jonon ɗeɗo inde ɗe ɓe maaki ɗo 99 no anda haqiqatan wonde wona ɗeɗo tun o jogiti o mari inɗe ɗe tawata kanko jalla wa ala ko kanko tun andiɗen ɗo wono ardi noon ka hadis nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ittaɗo abdoullahi ibni mas'udin radiallahu anhu mo imam muslim filli ka sahihu maɓɓe ko jeyano e du'aji nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makayno as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmi alghaybi indak ay bima'na aw ista'sarta bihi fi ilmi alghaybi indak ay maɗum konko tawata nden ɗon inde ko antun allahu azza wa jalla woni ko hertori andugol nde a waɗinde e gandal wirningal ngal ko antun andi ɗum holli wonde allahu jalla wa ala no mari inɗe ɗe tawata hay goto e tagore makko nden anda ko kanko tun andi ko wona noon sifaji makko ɗi ko waɗi noon
karamo koɓɓe ɓe maaki wonde asma'ullahi jalla wa ala ko a'lamun wa awsafun inde makko ɗen kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko alamandeji ko andirte ko sifaji kadi wonandemo kanko allah mana mum kala inde nde o mari kanko allahu nden ɗon inde tindinayi sifa mo o sifitori ayi kanko allahu jalla wa ala himo inne alwahid on gooto on ɗon alwahid ko ismun yadullu ala sifati alwahdaniya ko inde nde tawata nde tindinayi sifa gootimbaaku kanko allahu azza wa jalla wi'ete almaliku ɗum ko ismun yadullu ala sifati almulki ko inde nde tawata ko tindinayne e sifa laamu ngu tawata ko laamu timmungu ngu alaka fuɗɗi ngu alaka ngu hattoyta ngu tawata laamiɗo jogiiɗo ngunɗon laamu on o follotako e maggu laamu ngun no huuɓiti kadi denndaangal tagore nden nde fof mayre ko laamu ngu anndanɗa hoore maɗa ko laamu timmungu ko wana noon kanko allah tabaraka wa taala mo inne alalim ay ismun yadullu ala sifati alilmi alkamili alshamili ko inde nde tawata ko tindinayne sifa gandal ngal tawata ko timmungal gandal ngal tawata ko moftungal wa hakada kanko tabaraka wa taala o ala inde hay e wotere siwana nden ɗon tindinanaymo sifa mo o sifitori ko wana noon kanko allah tabaraka wa taala mo mari sifaji gooɗi tawata inɗe makko ɗe yaltata e majji kono ta mo sifitori manamu ɗin ɗon sifaji makko kanko allahu jalla wa ala o noddittatake inɗe ɗe tawata ko ittare ɗin ɗon sifaji misal mum allahu jalla wa ala o ɓanginani en o tikka yo wi gadiba allahu alayhim kanko allahu tabaraka wa taala o wi an sahita allahu alayhim o holli wonde o tikkay o sifitori kanko allahu azza wa jalla sifa tikkere nde andanɗa hoore ma nanda e sifa tagoreji makko ni kono ɗum hollaali no dagoya innumo ya gadib hollaali no dagoya innumo ya sahit ko waɗi o nodditirali no hoore makko ko wana noon kanko allahu tabaraka wa taala o jantanike e wondema kanko allahu o weltoto o wi radiyallahu fi o wi radiyallahu mo sifitori sifatu rida naya innumo ya raadi ko ayyo mo tawata ko weltotoɗo laa ko ɗum sikarmo koɓɓe maaki asma'ullahi azza wa jalla wa sifatuhu ko tawqifiya inde makko ɗin kañum may sifaji makko ɗin ko daranteɗum ko be habboɗa ha heɓa wahyu wiyomay mo inne ndeɗo inde walla mo sifore oɗo sifa manamu ko be tawa inde nden imma no ka qur'an walla no ka hadisaje e alqudusi walla no ka hadisaje annabawi ko ɗiɗo wahyuji tati woni ko hollata en inɗe makko ɗen kanko allahu kañum may sifaji makko ɗi idan haray alsunnati waljamaa ɓe andira ɗum si tawi a nunɗay hedde makko kanko allahu jalla wa ala ko ɓe tabintina ɗum riwanamo kadi kanko allahu kala ko o riwani hoore makko nelaɗon alayhi salatu wassalamu riwanimo no jeeya e mum ko ɓuri mawnude ko riwangol mo ko wiyete anniddu walshariku wannadiru walkufu bimana riwangol mo kanko allahu tabaraka wa taala ko wiyete kon nando riwangol mo kanko allahu tabaraka wa taala ko wiyete kon kafidiɗɗo riwangol mo ko wiyete kon gartojo riwangol mo ko wiyete kon yerujo tawa ɗiɗoɗa riwanimo ɗi kanko allahu ko waɗi noon kanko tigi mo riwaniɗi hoore makko allahu azza wa jalla o wi wonde fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wata on waɗanmo nandoɓe e hoore hiɗon anni kanko allahu subhanahu wa taala o wi wala tushriku bihi shay'an wata on kafidu e makko hay e gooto hay e hunde kanko allahu tabaraka wa taala o wi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir ala hay e hunde ko woni garto makko kanko tabaraka wa taala kanko allahu jalla wa ala o wi walam yakun lahu kufuwan ahad o wi wonde alanamo yerujo hay e gooto ko ɓe riwanamo ɗi ko wana noon riwanamo kanko allah tabaraka wa taala jogagol ɓengu riwanamo kanko allahu jalla wa ala jogagol ɓiɗɗo allah tabaraka wa taala o ɓanginani en ko jinnaji ɗin tigi qirri kon ɓawa ɗi silmi wono ardi noon ko suratul jinni ɗi wi mattahada sahibatan wala walada kanko allahu jalla wa ala o jogitaki ɓengu o jogitaki kadi ɓiɗɗo allah tabaraka wa taala o wi walam yattahid sahibatan
si maana kanko o jogitaaki ɓengu dey o alaa ɓengu ayi koko ɓeeɗo heeferaaɓe Qurayshi wowli ɓe fenayi kamɓe ɓe inni Allahu jombu jinnaaru ko ndun jiidaniimo malaykaaɓe ɓe wa ja'alu baynahu wa bayna aljinnati nasaban ɓe waɗi hakkunde makko e jinnaaji ɗin dambe wonde jinnaaji ɗin kanko Allahu jalla wa ala mo jombi e majji riwanaamo ɗum kanko Allah jalla wa ala riwanaamo ɓiɓɓe kamɓe kuffaru Quraysh ko ɓenni ko malaykaaɓe ɓen ko ɓiɓɓe Allahu jiwɓe riwa goo malaykaaɓe ɓen tawnaaɓe ɓiɓɓe Allahu ɗiɗi wanaaɓe jiwɓe kadi ko waɗi noon fiɓugol malaykaaɓe ɓen ko ɓe ɓiɓɓe Allahu walla fiɓugol malaykaaɓe ɓen ko ɓe jiwɓe ɗum ɗo ko yaltinay ɗum neɗɗo on ka islam Allahu azza wa jalla o holli o alaa ɓiɗɗo lam yalid walam yulad o jibinaali o jibinaaka an sa enne mo mari ɓiɗɗo ara yo fennimo ɗum yaltinte islam ɗin munnu malaykaaɓe ɓen Allah tabaraka wa taala ɓanginani e wonde ko heefera ɓen innata ɓen ko ɓe jiwɓe inna alladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al unsa Allahu wi ɓeeɗo ɓe tawata ɓe gomɗina ñalaande sakkitine nden ko ɓe woni ko innata ɓeeɗo malaykaaɓe ko ɓe jiwɓe heefera ɓen woni ko wowlata ɗum jon noon malaykaaɓe ɓen ko ɓe worɓe kawanaaɓe worɓe karmokoɓe ɓen no mari lurrale ɗum no woodi karmokoɓe yaaruɓe wonde malaykaaɓe ɓen maana muɗum on neɗɗo on ko yo tabintinnaɓe jiwɓe few amma noon ko ɓe worɓe walla wanaaɓe worɓe ɗum ɗon kanko neɗɗo on naa yo sifoɓe wonde ko ɓe worɓe wana yo sifoɓe wonde wanaaɓe worɓe kono ko yo riwanɓe wonde wanaaɓe jiwɓe karamo koɓe goo yaari woɓɓe goo e karamo koɓɓe yaari wonde malaykaaɓen e hoore muɗum ko ɓe worɓe no jeeya e yaaruɓe ɗum wona cheikh ibni bas alayhi rahmatullah ala kulli haalin neɗɗo on ko yo eto kanko neɗɗancon o riwana malaykaaɓe wonugol maɓɓe ɓiɓɓe ɓe tawata ko ɓe jiwɓe e wonugol maɓɓe ɓiɓɓe Allah tabaraka wa taala ko yo tabintin ko ɓe tagori Allahu azza wa jalla ko ɓe tagori Allahu kamɓe wonaaɓe ɓiɓɓe hay e gooto idan oɗo neɗɗo riwanamo kanko Allahu subhanahu wa taala kala ko o riwani hoore makko ko ɗum ɗo si tawi a waɗi sifa ɗiɗo piiji haray a nunɗi e hedde makko kanko Allahu tabaraka wa taala ko ɗum ɗo woni ko wiyete kon bi maana ala sabili lmujmali ko innete kon al adlu maa Allahi jalla wa ala nunɗugol wondude Allahu subhanahu wa taala amma si innama al adlu maa al khalqi bi maana nunɗugol wondude e tagore makko nden kanko Allahu jalla wa ala woni noone ɗimmo on ka nunɗugol aray hunde aranere nden ko al adlu maa annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko nunɗugol wondude e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sinnama noon al adlu maa annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɗum yakunu bimaada bi an tunzilahu fi manzilatihi allati anzalahu Allahu jalla wa ala ko ya waɗuɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam e nokku ka Allahu tabaraka wa taala waɗi ɓe ɗon hara a ɗuytaali hara a ɓeydaali en anndi karmo koɓɓen ko jantani en ko wiyete kon al adlu ko wongol ka tumbo waɗa piiji ɗin fof nokku kadi duwa wonde ɗon idan waɗaɓe kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ka Allahu tabaraka wa taala waɗi ɓe ɗon Allahu tabaraka wa taala ko honto waɗi ɓe ko waɗi ɓe ko ɓe abduhu wa rasuluhu ko ɓe jiyaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa taala ko ɓe nelaɓe makko maana ko ɓe jiyaɓe makko kanko Allahu tabaraka wa taala ayi kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ko ɓe tagaɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe rewayɓe Allahu tabaraka wa taala ɓe rewatake kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ko ɓe du'anteɓe ɓe torane Allahu tabaraka wa taala kamɓe tigi ɓe toratake kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam mana wonde ko ɓe jiyaɓe Allah jalla wa ala no tabintini wonde ko ɓe jiyaɓe nokkel hewɗi ka Qur'an kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi subhana alladi asra bi abdihi laylan min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa alladi barakna hawla bi abdihi o wi jiyaɗo makko o woni Muhammad alayhi salatu wassalam kanko Allah o wi tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadiran ay
nazzala alfurqana ala abdihi ay muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi alhamdulillahi alladi anzala alkitaba ala abdihi ko ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina ay ala muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam falamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libadan ay falamma qama muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Allah azza wa jalla wasafahu bi annahu abdun lahu nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe jiyaɓe wonandemo kanko Allah ida yabudu rabbahu wala yubad yud'a rabbuhu tabaraka wa ta'ala wa huwa bi nafsihi la yud'a joomi maɓɓe woni ko rewete wana kamɓe rewete kamɓe ɓe reway joomi maɓɓe kamɓe ɓe rewatake ko joomi maɓɓe torate kamɓe ɓe toratake balkoyo ɓe torane ɗum ɗo waɗaɗe on ɗon nokku hara a feƴƴinaali ɓe ɗum ko ɗum kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe haɗi hadise umar bne alkhatabi radiallahu anhu wonɗo ka sahihayn ɓe maaki la tutruni kama atrat nasara ibna maryama fa innama ana abdun wa fi riwayatin fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki la tutruni الإطراء معنى مودنك الغلو في المدح ومبالغة الحد فيه قدوني بمعنى فانتنغل كمانتغل أنتغي نبا محاورنا موينوكو رفئنا موينوكو كأوني دون نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي وتعودن اندي أنو مفتي أنه بماكي كوادي نمين كومي جيادو الله وتعودن وانا بيدو أن نصاران كوبي وديري نون النبي عيسى naren annasara woɓɓe maɓɓe inni annabi isa huwa allah ɓe ɗetti annabi isa ɓe nabi ɓe ha ɓe wattiɓe kamɓe woni allah woɓɓe e maɓɓe ɗetti annabi isa ɓe inni ibnul lillah koɓe ɓiɗɗo allahu azza wa jal woɓɓe e maɓɓe mawnini annabi isa ha ɓe wi koɓe sharikul lillah koɓe kafidiɓe allahu azza wa jal nelaɗon alayhi salatu wassalamu enen ɓe haɗi en ɗum ɓe maki la tutruni kama aftarati nasara ibna maryama oɗo waɗi ñande goore sonnajo goo no yewta o yewti fi maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam o wi wa fiina rasulun yalamu ma fi gadin nelaɗon alayhi salatu wassalamu darnimo e maki la yalamu ma fi gadin illa allah o wi wondeno e meɗen nelaɗo mo tata on no andi ko watta janngo nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe darnimo ɓe maki la yalamu ma fi gadin illa allah anda ko watta janngo kon sina allahu azza wa jal ɗum ɗo serti e kummaluji suufi ɗuuɗuɗi ɗi tawata kala ko mantirɗaɓe kamɓe hay sa wiɓe hiɓe anndi ko feƴƴi kon fot hiɓe anndi ko waɗoyta kon ñalande darngal ɓe renti koni wadde kon ka kaɓuruji koyeɓe ɓurtu ɓantude balɓe maɓɓe ɗen ɓe wiya naam felli ko makuɗa nelaɗon alayhi salatu wassalamu kamɓe ɓe maaki la yalamu ma fi gadin illa allah ɓe maaki annda ko watta janngo sina allahu jalla wa ala nelaɗon si makirini an ko wonɗum tawoyta neɗɗo soguɗo tuunuɗo neɗɗo shirkanowo allahu no jooɗi kañum tun ka muɗum himo ronki hay ko ñaama on no innama kanko mo anndi ko watta janngo mo anndi ko jokkuma fiyakuji maɗin fof no ka newre makko an daroɗa inna hii ko goonga idan ko ya tabintinkoɓe jiyaaɓe allahu jalla wa ala o ronti kamɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama ɓe haɗi en jogitagol ƙaburu maɓɓe on iidi kamɓe tigi ɓe mooli allaha tabaraka wa taala nde ƙaburu maɓɓe o watte sanamuru rewetendu ɓe maaki allahumma la tajal qabri wasanan yubad allahu mi torike mata waɗu ƙaburu an on sanamuru rewetendu ɓe maaki la tattahidu qabri iidan wata on jogito ƙaburu an on iidi nokku ka tata o yaha yiltoɗon e muɗum hitande kala ɗon mari ka yiltitoɗon artu ɓe anda honto suufiyankoɓɓen kamɓe ɓe acciɗeɗo hadisaje ɓe ɗettiɗiɗo laawi maɓɓe ɗi tata ko laawi majjuɗi tawa ko argol e kaburu goɗɗo wango ara e kaburu goɗɗo sujjanam ara e kaburu goɗɗo ɗaɓɓiramo faabo ara e kaburu goɗɗo ɗetta leydi wonni ɗon ɗin woɓɓe goo dembina ɗum ɗon e ndiyam ɓe looto woɓɓe dembina ɗum ɗon ɓe yara ara e kaburu goɗɗo daro hirsanamo inna ko waliyaji allah jalla wa ala nelaɗo alayhi salatu wassalamu pellet ɓe yamiri ye waɗuɓe ziyara kono waɗugol ɓe ziyara ɗum immintama ka maaɗa arana e nder madina wonɗa
immoɗa tawa ko immimma ko diggi yewgol waɗa ɓe ziyara kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɗum ɗon no haɗa amma si a yaari haajuma wona hajjuma ko nande sifaɗin piije hewti madina no sellanama shar'an ya yew waɗaɓe ziyara ɗum ɗon na kamɓe to ko kala kaburu mo andanɗa hoore maɗa ko kaburu wonɗo e nokku dagantako ma neɗɗo o ya haɓɓu sawdu maɗa yeru ko wiyete safar setagol immoɗa yaha e on ɗon kaburu yaha juuroɗa on neɗɗo ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɓe maaki la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid ɓe maaki masjidi lharam wa masjidi hada wal masjidi l aqsa ɓe maaki sawdu haɓɓatake fi yawgol wurnita nokkure fi yawgol rewa allah tabaraka wa taala e nokkure tañƴinagol heɓa e baraji e nanɗon nokkure ko heɓata nokkugoo siwana e juulirɗe tati pet ka masjidul harami woni makka nden ɗon juulirde kañumma e masjidul nabawi woni madina nden juulirde ɗon e masjidul aqsa juulirde wonde nden philistine ko ɗeɗo juulirɗe tati goɗɗo haɓɓata sawdu muɗum inna miɗo yaade simi juuloyɗo mi heɓa e baraji komi heɓata e nokkeli luttuɗi kono amma immagol maɗa an neɗɗo on tun inna wonde hiɗa immade ɗo yaha e nokkure sifa ko yiyeten ɗo no waɗa e ziyaraji maɓɓe kamɓe ɓeɗo suufiyankoɓe ɓe daro hitande kala hitande ɓe mooɓa yimɓe nelana yimɓe wonɓe leydi porto hoɓɓe immo gila leyɗe porto hoɓɓe wiya e leyɗe afrique goo hoɓɓe wiya e ceye goo e nder lagine ɗo ɓe yaha ɓe fotta e hoɗo ɓe inna ɓe ari waɗugol ɓen ɗon ziyara ɗin ɗon ziyaraji ko ɓuri fanɗude e ñawoje ko ɗi jogiti kon ko ziyara bid'iya ko ziyaraji bid'ayankoji si feƴƴi ɗon koɗi shirkiya ko waɗi ɗe gandi ko ɓe watta ton kon toragol on neɗɗo waaliɗo ɗon barkinorgol on ɗon wangagol e kaburu makko on bal woɓɓe maɓɓe wi'ete wonde no woodi e nokkeli heewɗi ka leydi si a toriki allah tabaraka wa taala no gasa hay so jaabinante tongoto kono ɗon sa torike mo ko kisan woni ko watta on to enen alhaali o woni ɗo e fiyakuji meɗen ɗum ɗo ko muskila mo tata ko molanaɗo ko ya waɗu nelaɗon alayhi salatu wassalam ka nokku maɓɓe ko ɓe jiyaɓe allah jon noon waɗaɓe kadi wonde ko ɓe nelaɓe allahu tabaraka wa taala ay bi mana ko ɓe rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ay yuta'u wala yu'sa wa yuttaba'u wala yukhalafu kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe ɗoftete hara on tigi lundaki ɓe jokkete kadi hara a sincali naata ka diina goɗɗum ngo ko andanɗa hoorema ɓe addali ko ɓe tawa ka jogitiɗaɓe ɗon ko ɓe nelaɓe anda ko ɓe almami ma allahu wi wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah o wi menen men nelali nelaɗo hay e goto si wona koyo waɗe almami o ƴofte iwtire ɓaawo makko oɗo waɗi si o wi kanko allahu azza wa jalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha walyawma al akhira wa dakara allaha kathira o wi wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu kanko allahu azza wa jalla o wi la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wata o wonu yeeso allahu e nelaɗo alayhi salatu wassalam ko yo wonu ɓaawo deftere allahu nde wonon ɓaawo nelaɗo on alayhi salatu wassalam idan si tawi hawri tabita yaqirritike ko ɓe nelaɓe hara ko tabitanne timmude ko ɓe waɗaɓe almami idan si innama nunɗugol e fenelaɗo on alayhi salatu wassalam o ya waɗuɓe ka allahu waɗi ɓe ɗum allahu waɗi ɓe ko ɓe abd o waɗi ɓe ko ɓe rasuluhu kanko allahu tabaraka wa taala o waɗi ɓe ɗiɗo nokkeli ɗiɗi an kadi waɗaɓe ɗon goo a rewataɓe kamɓe ko allahu rewata ɗiɗi kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu a faabinortaɓe a torotakoɓe ko allahu faabinorta ko allahu on torotoɗa wattude muɗum a ɗoftotoɓe kadi iwtira ɓaawo maɓɓe a lundotakoɓe few a jaɓata bid'aji ɗin ka nder diina maɓɓe ko ɗum ɗo innete a nunɗi e hedde maɓɓe a toñaali a oñaaki no hikki ɗon e nunɗugol faade e tagore makko nden kanko allahu tabaraka wa taala al adlu ma an nafsi nunɗugol wondude e wonki maɗa kin tigi taw an wonki maɗa kin nunɗa wondude e makki hara a toñaali karamo koɓɓe maaki si innama al adlu ma an nafsi ko hamluha ala ta'ati llahi tabaraka wa taala ko ɗum woni rondugol wonkiki wallinake hoore ɗoftagol allahu tabaraka wa taala hara ki oñaaki oñagol wonkiki walla oñugol wonkiki maɗum oñagol e fee wonkikin ɗum ko wawata wonirde ko pi gotel e piiji ɗiɗi
ko bi tarkil fara'idi wa ityanil muharramati ko tertagol ɗiɗo piiji ɗi tawata ko waɗɗiɗi ɗin fariddaji ɗin e argol waɗa ɗiɗo piiji ɗi tata ko harmuɗi neɗɗo si tawi hawri a waɗi ɗum ɗo a darke ko allahu farli e dow maɗa kon a jaɓali wadde ko harmini e dow maɗa kon a yehi a jindi e ɗin ɗon haray a tooñi kiiɗo wonki maɗa a nunɗali e feekiiɗo wonki ma a nunɗali e makke rotti allah tabaraka wa taala o wi wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun o wi ɓeeɗo ko woni wadde bakkatu ko wona menen ɓe woni ɓoy e tooñude wona min joomi maɓɓe ɓe woni tooñude ko wonkiiji maɓɓe ɗin ɓe woni tooñude ko waɗi ko ɗin ɓe woni ɗaɓɓitande laawi haa ka tawata ɗin ɗon ɗi lettoyte yawmal qiyama idan si a naadi kiiɗo wonkima e laawi ɗi tawata ɗum wonay sabu haaki heɓoya lette haray a nunɗaali e hedde makki kanki kiiɗo wonkimaɗa no jiya kadi e nunɗugol e wondude e kiiɗo wonki hara kiiɗo wonki maɗa a ɗettaali kiiɗo naadaaki e ko wiyete kon fit tashaddudi wattanattu'i bimana e sattinagol ka diina ko tawatana a yamiraaɗo ɗum e ukkagol e diina kan sortoya piiji ɗi tawata sharia diina kan yamiraalima sattinalngol hoore maɗa waɗi wonki maɗa kinno mari haqqe e hoore ma no wari hadise wonɗo ka sahihul boukhari ittaɗo e abou juhayfata radiyallahu anhu ko ɓe itti e baaben maɓɓe wonde baaben maɓɓe maaki nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe wanno siɗɗan ka ko hakkunde sahabaɓe ɗiɗo woni salmanul farisi kañumma e oɗo woni abou darda in ɓeɗo ɗiɗo nelaɗo alayhi salatu wassalam waɗuno siɗɗan ka ko hakkunde maɓɓe ñandego salmanul farisi ɓe seeni juuragol oɗo siɗɗo maɓɓe mo tawata wona en ɗan ɓe hawti ko diina ɓe ari juuragol oɗo woni abou darda in ɓe ari ɓe tawi ummu darda in ka yaasi ɓe tawi fayda ɓenɗon no woniri ɗon noon hiɓe woni neɗɗo mo tawata ko neɗɗo mo anndanɗa hoore ma fewndo on saahi no holli himo ɓitti ka o woni ɗo ɓe landi kañum ummu darda ko honɗum woni fiyake maɓɓe ko honto abou darda woni ɓe maki a tigi tigi oɗo siɗɗo ma ko neɗɗo mo anndanɗa hoore maɗa o fawi e wonki makko kin ko tiiɗi o haajaka e ko innete aduna few kamɓe salmanul farisi ɓaɓe hewti ka abou darda won ɗon abou darda moƴƴinani ɓe ñaamete ɓe ɓanni salmanul farisi ɓe maaki ñaame abou darda ɓe maaki ana sa'im salman ɓe maaki la akulu hatta ta'kula mi ñaamata ha ñaama kamɓe abou darda ɓe taƴi korka maɓɓe kam ɓe ñaamidi e salman ɓe woni ɗon ha niɓɓi jemma ɓe waalodi nokku gootu woni seeɗa tun kañum abou darda ɓe immi tun salman kadi immi salman ma kadi ɓe nam waalo ɗanoɗa ɓe woni kadi seeɗa tun ɓe immi kamɓe abou darda salman immi ɓe maki nam waalo ɗanoɗa ɓe ɗanori noon ha hewtoyi ka tataɓal jemma sakkitoral salmanul farisi immi ɓe immini abou darda ɓe maki immo juulen ɓe immi ɓe salligi ɓe juuli on saati kamɓe salmanul farisi ɓe fewti abou darda ɓe maki inna li rabbika alayka haq wa li nafsika alayka haq wa li ahlika alayka haq fa'ti kulla dhi haqqin haqqahu on saati kamɓe abou darda ɓe jantanoyi ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam sadaka salman ay salman makani ɓe wonde andude joomima no mari haqqe e dow ma wonki maɗa kin kadi no mari haqqe e dow ma na ya tilfuki na ya halkuki ko wona noon ɓenguure maɗa nden no mari haqqe e dow maɗa sonnajo maɗa on e geɗalɓe maɗa ɓen no mari haqqe e dow ma na yo wonu a heɓantaɓe waktu ko ɓuri e fanɗude an e maɓɓe ko wawoto yewtude ɓe maaki wonde jonni to goto kala e ɓeeɗo haqqe maɓɓe on ko ɗo wonata jiyaɗo allahu yeɗɗuɗo ɓe jantanoyi ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo maaki sadaka salmanu gongi e ko ɓe maaki ɗum ɗon o holla en wonde kiiɗo wonkima naya tilfuki naya fawki ko allahu tabaraka wa taala fawaliki ndaren oɗo hadise wonɗo ka sahihain hadis anas ibni maliki ɓe maaki jaa salasatu rahtin ila buyuti azwaji nnabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama fasa'alu an ibadati nnabiyi sallllahu alayhi wa sallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
فقال أحدهم أقوم الليل أي بمعنى أصلي الليل أبدا. وقال الآخر أصوم ولا أفطر أي أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر وأعتزل النساء ولا أتزوج النساء أبدا. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نلانو صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك بماكي يمبي تاتو أرنو كنلانو كسنة بنلانو عليه الصلاة والسلام تايكو أدبه كلامدا قول كهونو نلانو عليه الصلاة والسلام ريوير سجومي موت سنة بن جانتاني به أبي يلتي بداري بين wayti wasitay ɓe fanɗinino nelaɗo woni rewirde non Allah wasi ɗum no fanɗi ɓenni ha ndaare enen nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yafanama bakkatuji maɓɓe ardiɗi e sakkitiɗi ko ɗum ɗo ɓe woni wadde enen ɗen hani wadde ko ɓuri ɗum ɗo. goɗɗo e maɓɓe dari wenni kanko fiyo heɓu ko ɓuri ɗum, kanko jemmaje ɗen fop o juulay o ɗanota ko jemma ha o maaya. goɗɗo go e maɓɓe kadi dari inni o wi kanko kadi gurdam makko ɗam fof ñande o hooray o taƴata, ñande o hooray si o taƴay ko yeru jemma o kono ñalɗe ɗen fof majje o hoore. tammo on inni kanko o woɗɗitoto sonnaɓe wala jombude sonnajo hay e goto sakko on heedamo e rewgol joomi makko. nelaɗo alayhi salatu wassalam mbaɓe wompitike ɗum ene ɓeɗo ko wowli fi murɗo kon ko fi rewgol allahu ɓe wowli kanaɗo talata ko ɗum. kono nelaɗo alayhi salatu wassalam mbaɓe humpitike ɗum ko ɗum ɓe waɗi ɓe seeni ɓe tawi ɓe maaki antum alladina qultum kada wa kada, ene ko ono wi hunde kaari ɓe yawi hi ɓe maaki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ama wallahi mi wondiri allahu on inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah, min miɗo hula allahu tabaraka wa taala ɓuri on ono, min e wonde miɗo hula allahu tabaraka wa taala ɓuri on ɗum e wonde, walakinni ko woni tum min asuumu mi hoorende wondeje wa uftiru mi taƴa kadi ñalɗigo, usalli mi juulay kadi jemma e sa'aji go, wa arkudu mi ɗaano mi juulata jemma on peretu, kala jemma mo mi juuli e muɗum mi ɗaanoto e makko goɗɗum. ɓe maaki wa atazawwaju nisa mi resay sonnade kadi, ɓe maaki faman ragiba an sunnati falaysa minni. ndono holla wonde oɗo neɗɗanke hananamo ka o fawa hoore makko ko allahu azza wa jalla fawi mo sinanu haray o tooñi, o fawa hoore makko ko allahu azza wa jalla fawalimo kon sinanu haray o tooñi hoore makko. sattinagol naata e piiji ɗi andanɗa hoore maɗa a fawaka ɗum no haɗa shar'an. ɗum ari hadith anas ibni malikin goo mo imam abu dawuda ɓe filli nelaɗo maki alayhi salatu wassalam la tushaddidu ala anfusikum فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها وما كتبناها عليهم. كم بنرانو عليه الصلاة والسلام بماكي كونو يمفتي أن تنستنا هوري مونو ها الله انستنا نهو وودي يمبي غو أرينو بستنا ني هوري مأبي بفوي هوري مأبي كو الله فوالي بكدينا ɓe harminani hoore maɓɓe piiji dagiɗi ɗi andanɗa hoore ma hiɗi daganiɓe few, kamɓe ɓe harminani ɗin hoore maɓɓe few, allah tabaraka wa taala kadi sattinani ɓe. ɓe maki e heno luttuɓe maɓɓe ɓen hannde si a yehi ka kanisaji nasara a yiyay ka kanisaji yahudu a yiyeɓe to ɓe dari no woodi e maɓɓe wiyeɓe kañum jombata few ka kanisaji an nasara. ɓe sattinani hoore maɓɓe, allah azza wa jalla sattinani ɓe. joni noon ɓe ɓillo ko ɗum waɗi si tawi no yaltude maɓɓe hannde wonɓe jokkude jiwoye tosokoy ɓen innuɓe ɓe jombata few tawa ko jiwoye boboye ɓe nanguidete e muɗum. ɗum feeñi ko heewi ɓa hay france 24 yaltini ɗum ko ɗuuɗi yara ko pasteur ɓe terlen france ɗo innuɓe jombata kono ɓe waɗa pédophilie ɓe yiida e mbaldi e jiwoye tosokoy. shaddadu ala anfusihim fa shaddada allahu alayhim ɓe haɗi en nafata yawgol
naata e piiji ɗin haa feƴƴita keerolngol halkay neɗɗo wono ardi noon ko hadisa abdullah ibni abbas radiallahu anhuma mo imam ahmad ɓe fille imamu nasai imam ibnu maja nelaɗo maake alayhi salatu wassalam iyakum walguluwa fi ddini fa innama ahlaka alladina min qablikum alguluwu fi ddin ɓe maake min mi haɗi on fantingol ka diinagoy ko waɗi noon ko halki ɓe aditiɓe on ko fantingol ka diina feƴƴintingol harminana hoore mum ko allahu e nelaɗo on jantanaki ɗum wonde no harmi ɓe maaki ko ɗum halkunoɓen aditiɓe on ɓe maaki wata o waɗu ɗum ɗum ɗon abata e ngay hunde ko ɗum ɓe maakani en diina kanko newi ka wono ardi noon ko hadis abi hurayra wonɗo ko sahihayn ɓe maaki inna dina yusr walan yushadda dina ahadun illa galaba diina kan no newi goɗɗo sattinta diina kan si wonaka foolen o sattinay ɗo ha o yahata o gaynoyta goɗɗum nder to ha nelaɗo on ɓe maaki sattinotoɓɓen ɓe halkike wono ardi noon ko hadis ibni mas'ud wonɗo ko sahih muslim ɓe maaki halaka almutanaffi'una halaka almutanaffi'una halaka almutanaffi'un laaɓiji tati ɓe maaki halkike ɓe yimɓe sattinanayɓe hoore muɗum ka nder diina allah azza wa jalla ɗum ɗo haray si tawi hawri a wona e neɗɗo wondirɗo e wonki maɗa kinno nunɗiri ko ɓe etoɗa fawaki rewgol allah tabaraka wa taala hara a yawtali keeri ɗin si a waɗi ɗum ɗon hara a woni neɗɗo mo tawata ko a neɗɗo nunɗuɗo wondude e kiiɗo wonkima e no jeeya e nunɗugol wondude tagore allahu azza wa jalla nden nunɗugol e ɓeeɗo sonnaɓe muɗum ko wiyete kon al adlu maa zawjati nunɗugol wondugol e ɓeeɗo sonnaɓe mum eɗen anndi allahu subhanahu wa taala himo waɗi sharti ko yowndiri kon e fiyake taaddudu zawjat jombugol sonnaɓe ko ɗuuɗi eɗen anndi hiɗe yiɗi jombugol sonnaɓe wona ɗiɗo wona tato haa nayo worɓe ɓen ɗum ɗo ɗuuɗuɓe e maɓɓe walla wiyen ɓurɓe ɗuuɗude e maɓɓe ɓen ɗum ɗo no e haqqille maɓɓe ɗen hiɓe yiɗi ɗum ɗo hattirde yiɗugol kono na fi a yiɗi tun lowotoɗa e hunde nden ko ɓe annda wonde no mari shartiji allahu tabaraka wa taala o wi wonde fankihu ma taba lakum min annisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu o wi wonde jombe e ɓen welayɓe on e sonnaɓe ɓen ɗiɗo waɗon nayo e tato yahon ha nayo o wi ɗum ɗo fof no daganiyo kono si tawi hawri on andi on huli wondema o wawata nunɗude hakkunde kañum sonnaɓe ɓen hay siko ɗiɗo allahu wi lutte ka goto nani ma ɗum woren hay on goto so wawata nunɗude wondude e makko hiɗon mari korɗo wonde e on ɗon ko ɗum ɗon woni ko ɓurata on ɓannude hara on o ñaati holli jaka si a jombay sonnaɓe ɗiɗo ma a jombay tato ma a jombay nayo ko ɓe wona gorko mo tawata ko nunɗuɗo hakkunde maɓɓe ko tawata hande ɓurɓe ɗuuɗude ɓen e marɓe sonnaɓe ɓuri gooto ko ɓe wasako ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɗum ɗo ko tana si tawile hawri a jombi sonnaɓe a nunɗali hakkunde maɓɓe yawmal qiyamati an tigi hiyoyɗo ma wolanɗotako par ce que harayɗa mari alamande ko andirteɗa e heno ko ɓeɗo wonno nunɗano hakkunde sonnaɓe maɓɓe ɓe no ardi noon ka hadis abi hurairata radiallahu anhu mo imam ahmad ɓe filli kañumma e ahlu sunan nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man kanat lahu imra'tani famala ila ihdahuma ala al ukhra jaa yawma alqiyamati wa shaqquhu ma'il wa fi riwayatin yajurru ahda shaqqayhi saqitan aw ma'ila nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala neɗɗo mo tawata no mari sonnaɓe ɗiɗo ka hoore leydi ɗo o nunɗali hakkunde maɓɓe o nunɗali hakkunde ɓeɗo sonnaɓe ka wiyaɗo yo nunɗe o waɗi noon piiji wiyaɗi ɗi yo nunɗe hakkunde sonnaɓe ɓen karmo koɓɓe maaki ko piiji nayi ɗiɗo no waɗɗi gooto kala mo tata ko marɗo sonnaɓe ɓe tawata ko sonnaɓe ɗuɗuɓe ɓi mana ɓuri gooto nde o nunɗata hakkunde maɓɓe e ɗi hunde aranere nden ko yo nunɗo hakkunde maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓen fin nafakati bi mana ka dépense golɓe ka jonnugolɓe konko ɓe ñamata ka liɓugol dépense ko yo nunɗo hakkunde maɓɓe ko o wallinanta oɗa kon tawa ko ɗum woni ko o wallinanta oɗa naasi woni tuuru oɗa on
o daro o wallinana on ɗon buuɗi ɗi tawata ko fanɗuɗi si woni tuuroɗa o wallinana mo ɓuri ɗin ɗon ɗum ɗon ko angal nunɗal no allahumma illa si wona hara tawde ko sonnaɓe ɓe hoɗa e galle goote oɗa sonnajo kañum no mari ɓe andanɗa hoore ma wonɓe e ley makko ɓe o defanta ɓen no ɗuuɗi ɓuri ɓe oɗa defanta ɓe ɗum haray hannde kadi a eɓɓiray woni wano ittiri no ɓe woniri noon ta koye hoore nunɗal masalan sonnajo arano on no tohi mo jogii ɓiɓɓe jowo wona miññiraɓe ma no toon miññiraɓe makko no toon maɗum woɓɓe ko nandi e sifaɗin piiji sonnajo ɗimmo on no ɗa ko kanko tun e ɓikkoye makko ɗiɗo e ɓe woni ɗon ɓeɗo a wallinantaɓe dépense ji ɗi tawata ko fotayɗi ko waɗi noon ko be peesa embere yimɓe ɓe tata ko wonɓe e ley makko ɓe amma si tawiɓe fof maɓɓe hiɓe e nder galle goote galle ɗe tawata ko galle goote ɓe woni ko wurere wootere nde wona sagguineɗe si a wallinani oɗa hunde kaari oɗa kadi ko ɗum ɗa woni ko wallinantamo ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko waɗɗi nde dow maɗa fil nafaka hunde ɗimmene nden ko fil kiswa bi mana ka holtingolɓe kamɓe ɓeɗo sonnaɓe maɗa ko holtingolɓe ko ya eto imma jonnaɓe mbuuɗi ɗi tawata ko fotayɗi sa jonni oɗa 200 000 misal jonna oɗa 200 000 sa jonni oɗa 1 million jonna oɗa 1 million ɓe yaha kamɓe andi ko soodoyta mo kala jonni ɗum ko timmi walla o osi ko an tigi woni soodude ko imma yaada e maɓɓe ha hewtoyo e si tawi hawri bagiji ɗin ɗa soodude ɗi tawa ɗi fof majji ko ɗi noone gooto ko ɗi qualité gooto no ara ka couleur on sertata mo kala e maɓɓe suɓo couleur mo faala kono ara prix ko wallinɗa kon ko gootu ma bagiji ɗin ɗi wona naaɗi noone gooto few naaɗi qualité gooto komo kala e maɓɓe suɓi kono coggu majji on tawa ko gootu wallina ko laaɓi kono si a soodoy woni adda tawnaame kara ko foɓɓen ɓe maaki ko ya soodu ko tawata ko couleur gooto ko bagi gooto maasi ko paɗe tawa ko gootum ko sennata wo ko sennata ko numéro ji ɗin ɓaɗum noon ɓe fotata janɗugol ngol adda wallina ka wallingol ɗon kadi ɓe maaki naya ar nodda inna ara noon kaari jaɓuɗo ɗimmo jaɓuɗo tammo jaɓuɗo tammo wiya joni ɗa ɓurni ɓe yaɗiɗo e dow makko ara noon inna ɗa ɓurni oɗa e dow makko ɓe maaki wona alhafid ibni hajar al asqalani ɓe maaki si a ari fi kala ko hunde wotere sooduɗa fof ko noone gooto ko couleur gooto ko qualité gooto wona ya atto jonna goɗɗo e maɓɓe taw ko ya waɗu urɓa ko hommo e maɓɓe adoto suɓaade ɓe ndati faamike moɗe na ya arɗo inna ko oɗo mi atti jombude jaɓuɗo ko oɗa hikkiɗo jaɓuɗo ko oɗa hikkiɗo jaɓuɗo la ɓe maaki si addi fi kala ko noone gooto ko couleur gooto ko urɓa watta ko hommo e maɓɓe adoto suɓaade ta leɓɓe kalmo kala si suɓike sifa ko suɓi kon ko ɗum oɗa suɓi ɗum no fof ko fi on ɗum ko fi warugol sineyankako ngun ka ɓerɗe maɓɓe ta gooto e maɓɓe yaw e maɗa inna wonde a yihi mo ɓurni kaarijo e dow ammin no ndaranti ko ni wonɗen gollirde aɗa mo kala e ndaaru hoore mum goy hal insanu huwa tabibu nafsihi cheikh usamin ko ɗum ɓe maaki wonde neɗɗo kanko on docteur hoore makko ɗa mari ɗiɗo ka suudu maɗa mari tato maɗa mari nayo darti hoore maji ko ni wonɗa gollirde fil kiswa ɗon kadi ko ya nun ɗo hakkunde maɓɓe hunde tammere nden ko fil maskan ka hoɗande ka honnataɓe ɗon ɗum kadi ko ya eto tawa hoɗunde maɓɓe ɗen ko koɗanɗe ɗe tawata kadi a nunɗa e muɗum aɗe to oɗa naɓamo e nokkure tawa karo no waɗa climatiseur no waɗa piiji ɗin fof no nder toon ƴetta oɗa naɓamo e bafaw yasata few ma ɗetta oɗa yanya chambre makko o fotina waɗa douche interne nder toon oɗa kanko chambre makko o waɗa fayda couloir ma magasin tous ala toon duusu ala toon hay hunde ala toon jokka haaju ma yasata ko ya honnuɓe hoɗunde ɗe tawata ko koɗanɗe ɗe andanɗa hoore maɗa hiɗe fota filmasken hunde nayaɓere nden ko filma biiti ka fendugol ñalɗiɗin si a waɗi ka oɗa ñallal walla si oɗa ari kama ñallal oɗa kadi aray kama ñallal ma yaha ka makko ñallal si a waɗi balɗe ɗiɗi ta ko balɗe ɗiɗi balɗe ɗiɗi sa waɗi balɗe tati balɗe tati balɗe tati son haldi yontere yaho yontere tawa dow yeru ko waɗɗa ɗa wu ko ɗum ɗon woni ko watta ɗa
ono ɓe yaha ɓe créé probléme ji ka ɓengu maɓɓe oya fii yo ɓe deskituɗon ɓe nasi mi waali toon mi wara e mo ɓe doga ɓe yaha ka oyaɗa tawi ɓe andani hoore maɓɓe kamɓe créé probléme ko par ce que na ɗon ɓe faala waalde ko to ɓe faala waalde no gasata ko be etoɗa si a waɗiɗa balɗe ɗiɗi waɗaɗa balɗe ɗiɗi ko ɗum waɗi si karmo koɓɓen ɓe maaki hay ko inna ɗen kon taƴagol sonnaɓe ɓen kam balɗe si tawi ɓe mawnintinike on wahjuru hunna ɗon fil madaji'i abdoullahi ibni abbasin ɓe maaki maana muɗum on ko ya waalu ka suudu makko haa gasa kono ko ya waalu huccamo hoɓɓe goo inni wonde ɗawa yaccudemo ka danki waaloɗa ka leydi kono na ya dogumo few ɓe annati no famaɗe woɓɓe goo doga e few ma naata tumɓe a nanngungal ɗo no woodi no ara e noone mo tawata ɗo waawi ɓe dogude kono ara koɓe fof maɓɓe doguɗa ñalanon alayhi salatu wassalam ɓe waɗi sifa mum nde sonnaaɓe maɓɓe ɓen tampinnoɓe e sa'a kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe yaltuno e suudu gooto kala e maɓɓe ɓe ɗaɓɓoy ka ɓe hoɗa ɓe waɗi ɗon balɗe 29 ɓe araali ka hay e gooto sabu lorraaji ɗi on no waawa gasirne noon kono tawi ko an tun e gooto o woni ko haɗi dogaa ɗon innaaɓe waaltaa to min e makko noon somi waali ɗon ɓa mi faalaka ittude wonki accu nani dogaa yaaraaɗa on ɗon kadi weltoo ɗum ala annda ko wonɗaa waɗde ɗum ɗo ɗiɗo piiji nayi ɗiɗo no waɗɗi e dow gorko on nunɗugol e majji e hedde sonnaɓe ɗum waɗi noon ko tawata o wawata nunɗude e muɗum ɗum ɗon ko sonnaajo kala kasbanta ɗum hoore mum hommo e maɓɓe o ɓuri yiɗude ka ɓernde makko ɗum ɗo ko sonnaajo kala ɗaɓɓanta ɗum hoore mum sharia fawamo yo peesu ɗum ɗo par ce que o wawata ɗum allahu wi walan tastatiu an taadilu bayna annisa'i walaw harastum fala tamilu kulla almayli fatadaruha kalmuallaqa allahu azza wa jalla o wi on wawata few ono worɓe ɓen yo nunɗu ka yiɗugol sonnaɓe moɗon ɓen ka ɓerɗe ɗum ɗon o wawata no ɓe wayi wo no ɓe wayi a tawi goɗɗo no toon ko on ɗon ɓuranma asen si tawiɗa mari sonnaajo mo tata ko laaɓuɗo sonnaajo mo tata ko teddinɗomo sonnaajo mo tata ko ɓornotoɗo sonnaajo mo tata ko hentiɗo sonnaajo mo tata ko defowo ko yeɗɗi sonnaajo mo tata ko jaɓɓotoɗo ma hiɗa mari ɗa goɗɗo wawɗo wa fintori si o yi'ima taw sagu makko naya natuka makko tuma tawɗamo basalle no luuɓa e makko tuma yiɗamo coñci ɗin no yuli tuma yiɗamo mo mari fara tuma yiɗamo o lottako ɓeɗo ɗiɗo wawatama welde gootum aduna on ko en fof eɗen andi ɗum sa wowli goo wowlay sappo oɗa haysi a wowlimo ɗi wowluɗamo o o naaday hay hoore nden ka nder balɓe fi tu on faamonde ɓeɗo ɗiɗo welete gootum welatama gootum iɗan sonnaajo on gonɗon sengo ko kanko kasbanta hoore makko nelaɗon tigi alayhi salatu wassalam si ɓe sendino ko ɓe wawi kon ka kene ko ni ɓe makira en wona yumma aicha makiri noon hadis on imam ahmad e ashabu sunan no fillimo nelaɗon si sendino hakkunde sonnaɓe maɓɓe ɓe alayhi salatu wassalam ko ɓe sendayno ko ɓe makayno allahumma hadha fi'li fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku allahu e hino ɗo gollal al ngal ko mi wawi ko mi nunɗi hakkunde maɓɓe ga ken kono mi torikema joni wata felan e konko tawata ko an wawi min mi wawata bi maana ko yowodiri siyake yiɗugol ɓengol ɗum ɗon ko an allahu azza wa jalla wawi waɗugol oɗa ko on ɗon ɓuura yiɗede ka an edi oɗa ɗon o wata felan ko ɗon neɗɗo nangitirtake ɗum eɗan haray ɗum ɗo kadi koko yowodiri e siyake kañum sonnaɓe ɓe amma gorko si tawi hawri o woni gorko mo anndanɗa hoorema si o yeeyi ka oya sonnaajo to ton himo ferti ton kanko gorko on bi maana himo mari doole hay hunde o nawna kono ñande o yeyɗa o hoore nden no muusala ñande o yeyɗa o rendu no muusala ñande o yeyɗa o e miɗo yari hata ya hannde hay daragol mi wawata tawa mo andani hoore makko koye laawi fiitum wata o jonni toon ɗon haqqe makko on sharia diina kan jaɓata ɗum ko ɗum waɗi worɓe buyaroyeɗo yawmal qiyamata ko sengoɓe woni yaade harangoyano daatade aduna ɗo ara welnigoy ko naaroyay ɗo ɓengu ma yurnu ma to darata eno ahiɓe no ara to eɓe daaso ta na hunde sina fiya nun ɗano hakkunde ma ɗum waɗi ko wattugol yiɗi moƴƴa ko toɓɓere noon nde tawata mi wolnayon ko laaɓi worɓe ɗuɗuɓe no yani e mum worɓe ɗuɗuɓe no yani e mum e haray ko yowodiri e fiyake nunɗugol hakkunde ɓeɗo fayɓe woni al adlu
bayna al awladi walla maa al awladi nunɗugol hakkunde geɗal ɓe ɓen kadi non kadi ko hunde nde tawata ko nde waɗɗinde e dow men waɗɗinde e dow meɗen ndaren hadis Nu'man ibni Bashir wonɗo ka sahihayn ɓe maaki wondema baaɓe maɓɓe woni oɗo al-Bashir ñande goo okkunoɓe jiyaɗo kamɓe Nu'man ibni Bashir hakke ko nene maɓɓe woni kon sonnajo mo tawata ko nunɗuɗo moƴƴo ɓamodi makko okki ɓiɗɗo makko on maccuɗo ɗon ɓiɗɗo makko on ari inni baaɓe ngan okkilan hunde kaari nene makko ɗettumo kanko ɓiɗɗo o yaadi e makko haa ka baaɓe makko wi'i si a waɗanaani ɓiɓɓe maaɗa ɓen sifa ko waɗanɗamo kon kanko o jaɓata walla yaha ka nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe tabintina mo wawi hennade kanko ano sonnajo nunɗuɗo sifa oɗo la shakka ɓiɓɓe muɗum ɓe heɓay barke ono si tawi sonnajo woni an kala ko moodi ma ukki kon ka saaku mumma ka jiifa muɗum acci ɓiɓɓe ɓeya ɓen to ari naadiri ka maaɗa an e ɓiɓɓe ma ɓen on ɗefta e ñaamon sikka ha woni baata haray anndu fayda no wawi si a huɗa e woni ɓiɓɓe maɗa ɓe sifa ɓen ɓiɓɓe ɓe heɓat ɓe gaynta haajo aduna o fof fayda sa taskike moƴƴa mi yeru komi taski e nder famille ji ɗi mi yi'i sifa ɓen ɗon ɓen fof ko yimɓe ɓe tata ko fuuyeɓe sonnajo sino ƴoƴi nanon mbata yagal ɗaɓɓirɗe si gorko ma addi goɗɗum o wi en landomo si ɓe finiraɓe ma ɓen heeɓi si ɓe heɓali yo nattu si o wi ɓiɓɓe ma ɓen hino landomo si ɓe yaɓiɓe heeɓi si tawi ɓe heɓali yo nattu maɗum o fecca hakkunde maɓɓe ɓe fo maɓɓe kono watta jaɓu abadan geɗal ɓe maɗa ɓen hendo ko ɓeya hendaki an kadi hendoɗa ko tata ɓeya hendaki tawale na ko andanɗa hoore mako ko ɓe koddima ɓawoɗo sonnajo o waɗi ɗum on sati Bashir ɓe ƴetti Nu'man ɓe yaadi e makko haa ɓe hewti ka nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ya rasulallah inni nahaltu ibni hada bi gulami min mi okki ɓiɗɗo an oɗo kunɗo fay kun an bi mana oɗo maccuɗo an nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonne a fa'alta dhalika li abna'ika walla li awladika kullihim e a waɗani ɗum geɗal ɓe maɗa ɓen fof o wi la nelaɗon maaki alayhi salatu wassalam ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum hule allahu subhanahu wa ta'ala nunɗon hakkunde ɓeeɗo ɓiɓɓe moɗon hule allahu nunɗon hakkunde ɓeeɗo ɓiɓɓe moɗon e riwaya goo kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maakanimo ashhid gayri fa inni la ushhidu ɓe maaki fa inni la ashhadu ala jawrin ɓe maaki yaw inna goɗɗo goo yo seedanoma sifa ɗum ɗo min mi seedota ko koynete o ñaare mi watta ɗum hey sa ɗaɓɓaɗo ɗum ɗo no holla en no wonde hakkunde geɗal ɓe ɓen koko haananum ɗeɗemo hono ɗen mari sana gooto taw woɓɓe no woodi ɓiɓɓe maɓɓe jiwɓen fof ko añaaɓe ka maɓɓe hay debbo jiidiiɗo jiwo ka maɓɓe haray o heɓi kata ko ɓiɓɓe worɓe ɓen ko ɓen ɗo yiɗa debbo jiidiiɗo worɓe ɓen ko on ɗo woni ko yiɗa ɗum ɗo ko sifa min sifatil mushrikin ko jeeya ɗum e sifaji shirkayɓe ɓen ko kamɓe tikkayno si ɓe okkama ɓiɗɗo suddiiɗo ɓe tikkana kadi debbo jibinɗo on ɓe tikkana boobon kun haa ɓe ɗetta kum ɓe iroya ina ɗum allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko okkata ɓiɓɓe kanko wi o okkay woni on tigi kaw muuyi okkude ko yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويما أوكا كلام أموي أوكو دي بيبي جيوبي تو يما أوكا كلام أموي أوكو دي بيبي وربي تو ما أوكا وقبي غو وربي جيوبي وقبي غو ووادا بيبي جيبين تابيو إذن فلو غل صنع جوبيا كانغوني سابوها أو جيبيني جيو ما فلو غل بوبو جيو جيبنا كنكم أنا إيرو أندوكو قدري الله عز وجل وانتا درتاد ɓe shirka ɓe aramɓe kamɓe ko ɗon ko ɗum allahu wi wa ida bushira ahaduhum bil untha dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turabi ala sa'a ma yahkumun allahu wi kamɓe si ɓe weltiniranoma jibilanede ɓiɗɗo suddiɗo ko honɗum ɓe waɗayno geece maɓɓe ɗen ɓawlayno kissabu tikkere hara ɓe monani sonnajo jibinɗe on ɓe tikkadi bobon kun tigi hoore mum on tigi darota hay o susta yawde ka yimɓe ɓen ka mbatu ngu woni ɗon o ino kaari
an a ronku ko jiidoɗa si wona suddiɗo an e marde wa nde darde tawa himo huliyawgol ɗo joni o suɓo gotele piiji ɗiɗi o jogoto on o ne amo ta o jaasi hakkunde yimɓen ka o yehi woɓe jaasinaymo ka waɗettemo ya o iroya o gotele ɗiɗo enen buyno woodi ɗo si sonnajo maɓɓe ɗettiɗo reedu sonnajo o yeyiɗo ka laftane o waɗi échographie ɓe dépensaymo tanke feeñoyali toon ko ɓiɗɗo jiwo o saawi ñande ɗum ɗon anndi haysi ko honɗum tigi de muusibo min mi ronki dépense ye jiiɗo non mi gaynta ɗum si o jibini kadi woɓɓe goo no jombira sonnaaɓe goo sabu ko tawi sonnaajo mo ɓe jombi on ko jiwɓe tun woni ko o jiiɗi tawi noon so yaari ka sengo médecine si ɓiɗɗo heɓike ko o jiwo wona sonnaajo on haana feleede si tawi feloore no ɗon ko gorko on duwa feleede par ce que chromosome ko tawata sonnaajo on kanko mo jogiti kon ko intact changata ko gorko on addata chromosome ji ɗi tawata ko change uɗi kanko addata ɗo si ari takkodiri e ko sonnaajo jogiti ko wona gorko so addi goɗɗum ngo takkodiri e ko sonnaajo jogiti ko wona suddiɗo kono sonnaajo kanko ko wondi e muɗum kon ka ndiyam makko ɗa waylta koko woni ka ndiyam gorko on ko wayloto aw si feloore no haani ko hombo haani feleede gorko on haani feleede ko fii on ɗum wiyantamo kanko woni sabu haa on woni suddiɗo tele jibinaneede ɓiɗɗo suddiɗo kadi ɗum ko jiya ɗum e nema moolanaɗo no mari ɓural moolanangal ka diina woodi karmokoɓe goo yaaruɓe wonde no jiya e barki sonnaajo wongol ko sonnaajo barkinɗo dikkorgol makko ɓiɗɗo suddiɗo imamul Qurtubi ndaaren ka tafsir maɓɓe kaɓe sharhi o aya mo jannguɗe naaɗe yahabu liman yasha'u inata ɓe addi ɗon ko itta e wasilata ibnul asqa ɓe maaki inna min yumuni almar'ati tabkiruha bil unsa qabla azukur no jeeya e barke sonnaajo e moƴƴugol jiidi makko kanko sonnaajo on dikkorgol makko ɓiɓɓe suddiiɓe ko attiyo o jibin ɓiɓɓe worɓe ɓe maaki ndaaren allahu azza wa jalla ko honɗum fuɗɗori ko yahabu liman yasha'u inasa suddiɓe ngo fuɗɗori ko ɗum nelaaɗo alayhi salatu wassalam hadisaji maɓɓe dolle no ari ko jantoto ɓure jibinaneede ɓiɓɓe suddiiɓe ko tata ɗum araale ɓiɓɓe worɓe ɓe sen ndaari ka musnad imam ahmad no toon dolle sen ndaari ka adabul mufrad lil imam al bukhari no toon dolle no jiya e muɗum hadise maɓɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ittaaɗo e uqbata ibnu amir hadise mo tata imam ahmad no fillimo cheikh al albani no sellinimo ka silsila ka sahihul jami nelano on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man kana lahu thalathu banatin fa sabara alayhinna wa at'amahunna wa kasahunna kamɓe nelano on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wa kasahunna bi jiddihi kunna lahu hijaban min annari ɓe maaki kala mo tawata o kama qala sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala neɗɗo mo tawata o jibinanama ɓiɓɓe suddiɓe tato o muññi e hoore maɓɓe noon o okkoriɓe ko ɓe ñaama o ñammini ɓe haa ɓe haari o ndaarali fii ko suddiɓe o dari kanko neɗɗo on o holtiniɓe kadi o ɗaɓɓani ɓe coñci yeɗɗuɗi o ndaarali fii ko suddiɓe o muññi ɗon o waɗi ittiri feere makko nden fof o niɓe needi moƴƴiri ɓeeɗo yawmal qiyamati ɓe wonanaymo heedode ka yiite jahannam faddi sen mo wari ɗum fi worɓe ala kadalika hadis jabir ibni abdillahi o kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki sifa ɗum kala neɗɗo mo allahu azza wa jalla arsiki ɓiɓɓe sonnaɓe ɓe tawata ko ɓe tato kanko neɗɗo on o muññi ɗon tawi kanko neɗɗo on e hoore makko himo takka ɓe e makko yuɓwi hunna himo takka ɓe e makko wa yarhamuhunna himo yurmina ɓe naynugol ɓa ko jiwɓe ɓen ɗum mi fijirtaɓe o ɓe potto takku an ko worɓe ɓen tumi fijirta ta o takkay ɓe makko o yurmina ɓe wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna himo fawtade ɓe kadi yeru embere ko o waawi kon fof nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki ɓe wonanoyemo heedode hakkunde makko e yiite nge sahabaɓe wi nelaɗo siko ɗiɗo goye ɓe maaki ɗiɗo men jabir ɓe maaki woɓɓe goo e ndi darton hayse landinoɓe siko gooto ɓe maaka e no gooto men honto sifa ɗeɗo hadisaji ari fi worɓe ala ko ɗum sen ndaari ka tuhfatul mawdudi bi ahkamil mawludi mo imam ibnu qayyim ɓe waɗi on ɓe addi toon ko itta imam ahmad ibni hambali ɓe marno jannganakujo gooto no wiyeteno yaqub
Abu Yusuf on o jibinanano ɓiɓɓe suddiɓe jeɗɗo o ari tuma kala nde o jibinana ɓiɗɗo suddiɗo warawta Imam Ahmad so jantanike ɓe ɗum Imam Ahmad ɓe maaka wonne al anbiya'u kanu aba'a al banat annabaɓen hari ko ɓe baaba jiwɓe ɓe wonno mana annabaɓe ɗuɗuɓe ɓiɓɓe muɗum ko jiwɓe tu wonno kañum Yaqubu ɓe maaka tuma kala nde Imam Ahmad maaki ɗum komi sunnino kon iwa e ɓernde hannde tew Imam Ahmad e hoore muɗum ɓe jibinanano ɓiɗɗo maɓɓe o Salih ibni Ahmad ibni Hambalen o wi baabe ngan tuma kala nde ɓe jibinanano ɓiɗɗo suddiɗo ɓe maakayno wonde innal anbiya'a kanu aba al banati annabaɓe laatino kamɓe wonno baaba jiwɓen kamɓe ko non ɓe jogitorno kono enen ɗo hannde goɗɗo nayo ɓengu makko jiido ɗo jiw hayɗo waɗa ɓe dennaboɓen koɓe financata fi ɓiɗɗo gorko kon ɓe financata ɗum fi ɓiɗɗo jiw ka fi honɗum ene ɓeɗo ka wonaɓe tagaɓe Cheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad ka sharhu maɓɓe li adabi al-mufrad ɓe janti qissa neɗɗo mo tawata ɓengu makko jibinanno mo ɓiɓɓe jiwɓe terlen tato ɓa sonnajo on sa wayi kambani sonnajo on o wiye ngol laawol ɗon si sonnajo on jibini jiwo tun o yahay sonnajo on jibinoye nayaɓo tawi ko jiwo yahoy ha sonnajo on saawi o wi na noon komi fotno ma kon oya saawi kon goy sonnajo on jibinoye tawi ko jiwo kadi o saawoyi kadi ɓiɗɗo mo tata ko jeegaɓo on gorko on noon dari on tuma o kudi ko kudete ko fof o wi e ngal ɗon o accantamo si tawi tun o jibini ɓiɗɗo suddiɗo ko o yaha ɗum fewgoy o waali o ɗaani o hoyɗi wonde himo maayi malaykaɓe no ɗettimo ɓe fokkintinimo ka yiide ɓe yehi ha ka dambugal aranal o tawi ɓiɗɗo makko jiwo aran wonno ɗon on inni baaɓe ngan noon natta ɗo ɓe dirnimo ɗon ɓe yehi ka dambugal ɗimmal ɓe tawi jiwo ɗimmo wonno ɗon on inni a baaɓe ngan nde natta ɗo ɓe yehi ka dambugal tammal ɓe tawi jiwo tammo on ɗon ka nayaɓal nayaɓo on ka jowaɓal jowaɓo on ka jeegaɓal jeegaɓo on jon noon lutti dambugal jeɗɗaɓal ngal jeɗɗabo heɓaaki ko ɗon o hawti sonnajo on no saawi ka o hawti ɗon gila ndeññan nden e sonnajo on jibin si woni jiwo modi ko ɗum ɓuri moƴƴude gila ndeññan nden tawi ko newende moolanande ha sonna alhaali on ko alhaali yurmuɗo mo haanude wattude hile muɗum moƴƴat ɗum ɗo yimɓen no jogii ɗum ɗo itan haray ko ɓeenulɗen hakkunde ɓeeɗo geɗal ɓe ka dokkal si tawi innama nunɗugol misal ka dokkal hakkunde ɓeeɗo geɗal ɓe karmo koɓɓe maaki wonde ko ɓuri sellude kon ɓe mari konnguɗi ɗiɗi est ce que jiwɓen e worɓe ɓen fof fotay ka okkugol ka ɓe fotata ɗon karmo koɓe goo maaki ɓe fof ɓe duwa fotude sa jonni jiwo 1000 francs a jonnay gorko 1000 francs sa jonni jiwo 10 000 a jonnay gorko 10 000 karmo koɓe goo maaki ko ɗum woni konngol paydalngol tata ko ɓurangol jiccinede ngol ko woni kon ka mazhabu imam ahmad komi cheikh l'islami janti ka ikhtiyaratul fiqhiya maɓɓe cheikh ibni base ko ɗum kamɓe kadi ɓe tiiɗini ka majmuu fatawa maɓɓe wa maqalat mutanawia ulama'ul lajna kadi ko ɗum jiccini wonde wano ɓe jonnirte noon ka dondi ko wana noon kadi ɓe nunɗirte hakkunde maɓɓe ka gurdam mana muɗum si a jonni gorko 10 000 jiwo ko 5 000 jonnatama sa jonni gorko 20 000 jiwo ko 10 000 jonnatama ɓen ɗo maaki wonde ko noon gerɓete ala kulli haalin ɗiɗo ko piiji ɗi tata neɗɗo on no waɗɗimo nunɗugol e muɗum no wodi noon e alhaaliji ɗi tata sharia on no yaafomo e muɗum ɗon misal mum si tawi o heeɓi ɓiɓɓe worɓe ɓiɗɗo makko gorko goo helli fama on ɗon hewti fi jombugol o dépensani on ɗon fi jombere on ɗon nden innaka ɓiɓɓe worɓe luttuɓe ɓen kadi fof o jonnayɓe yeru ɗum ɓe nasi fami par ce que ɗum ɗon ari e hunde nde tata ko kanko tun haton jini e muɗum cheikh usamin ɓe maaki hay wasiyanagol luttuɓe ɓen inna o simi ma yon ittanayɓe wa ɗum ɗon sharia jaɓata kanko hewtiɗo e ɗum ɗon on ko kanko tun waɗante ɗum ɗon ɓeya kadi si hewtoyi ɗon joni noon on no waɗɗimo yeru ko o dépensanno oyato kon yo dépensan ɓen ɗon kadi wa ɗum ɗon na yo ɗoytu kono innatake wonde ɓaɗum fi oɗa nawni o naɓama laptane o opérama o financama wa ɗum ɗo fof o naɓano wona leydi porto o ñawdoya toon awa ɓe nawnali ɓen kadi jonnete waɗum o ko awa kamɓe kadi ɓe nawnoyi ko ya naɓuɓe toon ñawdoyaɓe kamɓe kadi
kono kaɓe nawna ɗon oɗa ko dépensa ko kamɓe ɓe dépensatake ɗum a nafitani nayi wala haali sonnajo aynata fi sonnajo maɗa oɗo no sawi a naɗimo ka laftani a finance waɗum ɗo oɗa sawa ko yaar jonnamo waɗum o way kono oɗa kadi si sawoyi ko be kanko kadi jokka fi jok alhaali makko on ha yaltoya no haniri idan haray ɗiɗo ko piiji ɗi hanude wattudile muɗum ɓeeɗo ɓiɓɓe naya innu ko ɓiɓɓe batajo o ni ɓeeɗo no welama ɓuri o ɓeeɗa ɓeeɗo a waɗanay ɓeeɗo ɓuri ko waɗanta ɓeeɗa salafu wona ibrahimu tayni kamɓe ɓe maaki hari si ɓe lunnike ɓiɗɗo maɓɓe ɓikkon maɓɓe to so kum ɓe lunnike kum ɓe yii ɓikkoye luttukoy koye koyɗon kadi ɓe taway ko beeɓe lunnokoy fi honno wata ɗum woni saabu ha koyɗa faama goɗɗum baaba ko kaari to lunnotoɓe janɗida e ɗum ɗo wonay tana hono ɓiɓɓe oɗa ɓen ɓen ɗon a sekkotoɓe a fijirayɓe si ɓe ari a naɓorayɓe ka moto a ƴawnayɓe ka oto ɓeeɗa kañum feere yehe min mi yehi ɗum ɗo ko tanaji molanani e hanude wattude yili e muɗum ara ɗiɗo no jeeya e noneji ɗi tawata ko noneji waynete ko nunɗugol wondugol e tagore allahu tabaraka wa taala nden ko palanoɗen ɓanginne ko no woodi noneji goo ko wona ɗiɗo kono haray ɓa jonde nden nde juuti en hatte ɗo inchallahu azza wa jal torike mo kanko allahu subhanahu wa taala yo artiku en nunɗal kanko allahu o danda en o ñaare e tooñi wama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdah وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا والكسل كلا والبي والإبانتل